Money
Ya bari twarangeri kare oyo minto nyake iyo minto yapesh brother tunyakeri na nyatichi onye waikire bache motu wangu aba mitona aba kwa nyimbira muri mwese nago kirimono kara narorire buna omongino musiara na babantu bamwanjete naende ndote na barenge buya ande nere buye katwatigalite nere abande barachira twatigaire nere intutweka wana nere ochire wana nere buna achire wando chobuna intutwe injabwe kaigana atigaire na no mongino na no arari ndutu katwatigire ga intutwe kawira abantu kumuraje tosabirani bakongu musabirani na bana ba musiara no muntu ole ngo muja sana njabona kindi kumoroka buna muka umuro minto je kumoroka buna mama kiagara no na kinire ta na ronki ne tibakanga buna nyinga na iga nkama kurwa nkagenda ndubwa to buli mugondo jesiki mwaria kagenda ro no nje nkamanyete bona abana batigaira ande narotira abantu bagana abaya sana bandole gana abaya sana naende pina narweta ndo china babare buja nabaya bali kyagara batanya kwa cheki bana aba nyole naende karura cha chusi kana chikorike linga boli ngai bano rubebero baganja bintu tuatera neti ababa nasi moina ntuno mutaro bugoro igagwe karaya yambuja bali igo mangarande tayo turanya komenta utatiga turate na bantu ba campingiga nande naroche mubwato bomo mukubwatera no bye chebuna nche na acha kabiryo ka tije tikonya gocha mono ndo chebuna ega simbuje nande mogenda reiga ndiyamano abana banyasaye mbiyamure nandi mbiyamure tigango turakora gusaba tigatokora gusaba nyasaye tato majanu tato yore iguru tata naye watutungite watubeka sense tata torigera libnento abana bao tata batama etikende yonsi Kristo minto omajani tata omoibori naye yetanna naye ubutamero bwitu tigere lyabagani ba minto bakira senka yo mwana minto tata nyasaye nande kero bakwira na kurwa se ya tata bwechinguru nando bekero kubaire kiro kubera ni uchase mechi yabo obeira ni no buya no gwitongo tata nyasaye tata omachano ligere lyangu tata nyasaye kiagera ntugo tokwerera ntari uri wamanyane tokurira kiagera uri wamanyane mwakwani ya monere intuwa tokwerera ngana intu turacha seyo tata nyasaye tata yori gurumono tata mwanjwa tata twakuburie yamake twakuburia ikigora bwasole wetera seria tari aone ri umwana Yesu Kristo mutorio ito abana banyasaye biya muri nande inja ongor ku Yunes nyatiki no Yonatani msatinde nyakeli ninjo kumuru nyuma ninjo kurunya keli nyuma
bono ntukunyara gutama makweli kiagera ntwasabita makweli kurwa sumugundo etani kiagera twasaktia sumugundo etani tugakora ki tugasaba makweli igota atanya saa wiko manyene ngonyo turangiirie onyo urange timusiara na ndo yarange tinyakaria bukuru abutanga ni bono na babara umira ne barabwa banyene igo tatanya saa etari nyakari weka gusitari musiara weka ensingi malera matukaya lera matukaya ngase lero omogo chugoeta mwaigwa mangana ngaya na ndo mwaigwa mangana haya igo bano tutebe nga twarwite cyamenyete nje obomenyo bwane wamenyete kipikiro ni mama kipikiro ni aseri cyamenyete kujisigisi na otomete nabasisi oto akurtumu gundo cya usigisi igo bano cyongo kuyuni asinyati kibusire kuyo kirongo guru waika maka igo bano abaminto ekero moko imuka umuke muganda biyamu na nyasaye igo bano bono nga bono mbiya mono nawo musabira abana banyakeli bayiwane abana banyakeli ominto diyererani abuna abana bali nyombe yemu nande diyererani buna abana bakuliye esani yemu nyasaye gabanje tegubina turuja abantu abamwanje nimbuya mono biya mona sengenje yenkwane ngiya tonyoro molisia korukia mitengi ekero tokonyoro molisia korukia mitengi abwati kuna elida ya umene ministry kia mitengi oyo minto kana kuyarigania ekero molisia wika moto Otara kortore otara 269 namba isato abamenya bomorembe vatori wabati make anyena bwate chimbaba koiruru kanarenge moka kwane Okay. Tiamba kwani na nje bia mole mwezi pia mano sana njasa malieta igongoro kwa James Orucho mulisia bwe kanisa ya Kiamitengi SDA Church aiga Kiamitengi na omongino yo baba abeira kobo mushiriki korwa unaga chita naende unabeire okorara na tochaka gukwana obuya womongino yo ntogokora kiagera na mangana maya naenda mange abeire ogokora ase ekenyoreke nomongino mwaroro nekiage giekenyoro karongo tebe kiage giekenyoro karo gweta mwaye oikoru aroro na ganto kososi ganto gorende pone kanisa mongino ya renge ancheta matera anchete gosoma Biblia agia kogera moroche tu ikaranse ire igana ende tuturiete twaru chikwaya toru amabaga asengenjo yogo segeta na kemoika bana nabaga neria maya mongina Beldina
igon komoroka baba asenge njo no manene kombwa igon gamno mocho koroye no nyakanye komora ase kanisa buno morisi orende tiganya sa tokonye toreme kiroyo mo na ende tumanya abana ba Nyasaye nga Yesu ngangare gocha Yesu ngangare na twensi komia minokora mokia tomwariganie Nyasaye tigabasiseni abana ba Nyasaye abali ruguru na maate na abakwanira mbuya muri mwezi mbuya mono igo twachire asenka yo mongi na birinti na musiara oitu abere to kubwaterana nere meremo ase kanisa ya Kiamitengi bono urarire nche naye nintu twatigaire tole moyo twe ariganie twe prepare ndo base kurara buna abantu abariri umongi na birinti na igare ngo mongi no moremu oitu abere to kubwaterana nere meremo iga abana ba Nyasaye mongi no nigare ngo mongi no moturifu omwororo uri gukora imirimo yo monene asobwegenwa bono twensi inche naye tiga tweboringa abatu atigaire iguru togenderere korosi orogendo rwaitu igitabu kya Yoshua ya mukianda igikare gotebana mobabaremu na inda abakongu nabo igo tutoba boba mbia mono mucisenigwe chikwaya chaitu Christian tinanango gaiga gekwenda kebungo kyo mwario ebwati kunarayo messengers eyen Christian titorina obo menyo sing titorina obo menyo tori Sayoninka yomonena ekameka miaka yonsi ekameka miaka yonsi kababango keremo korangeruka babango goche gwata ngo berembe etsalio moyege Pengine haujatambua uzuri wake, tena hujaitamani kwa miono yake. ekwaya kare kunya kwebanga gake karo mwarangeri mwacha bwango abaiga no baramba na intwe Pastor Bernard korumo chenu aso mwarimu Kennedy agosomia Pastor Mananze Mayaba nyambari no aramba na intwe Robert Yamane company yaya yorekorera kurukia kama no aramba na intwe na bago Sabroni Kerina from Mojeno Secondary and staff no baramba na intwe Young Christian Royal Messengers ratange bintu binu ko chaka eri mwarangeri ku kyabe kuangeri nde to gende buno muroberiore aso bwangu Royal na inwote nese moroyo tafadhali hatuna wakati Wabarikiwa jina kukutangaza neno nguvu sifa zote tutamimina kwako Yehova. Kama sisi wabarikiwa jina kukutangaza neno nguvu sifa zote
moja sawia na matendo yake. Mwisho wake atangoja, kila moja sawia na matendo yake. Ni wachache mno, kwenye Yesu amekuja, mavuno ni tayari. Mwisho wake atangoja, kila moja sawia na matendo yake. Mwisho wake atangoja, kila moja sawia na matendo yake. Amebadili historia yetu na kutawanya madoa na kuharibu mitego yao yote. Amebadili historia yetu na kutawanya madoa na kuharibu mitego yao yote. Ameni Mungu, sifa zake zote zisizienzi. Hatuna budi kushukuru mambo makubwa aliyotenda. Ameni Mungu, sifa zake zote zisizienzi. Hatuna budi kushukuru mambo makubwa aliyotenda. Amebadili historia yetu na kutawanya madoa na kuharibu mitego yao yote. Amebadili historia yetu na kutawanya madoa na kuharibu mitego yao yote. Ameni Mungu, sifa zake zote zisizienzi. Hatuna budi kushukuru mambo makubwa aliyotenda. Ameni Mungu, sifa zake zote zisizienzi. Hatuna budi kushukuru mambo makubwa aliyotenda. Amebadili historia yetu na kutawanya madoa na kuharibu mitego yao yote. Amebadili historia yetu na kutawanya madoa na kuharibu mitego yao yote. Ameni Mungu, sifa zake zote zisizienzi. Hatuna budi kushukuru mambo makubwa aliyotenda. Ameni Mungu, sifa zake zote zisizienzi. Hatuna budi kushukuru mambo makubwa aliyotenda. Ekere kwa iyende kuna kwebanga nataka gutangasa abasichanu nabo tangasa kana nabonanyi gwete mboirorere negera ntotumana enyombe eri ekorekana kuruga arimo ino ase tundu bari kurumate nabase n'abantu bamwabo ekencherende vije abamura bamwabo aiga se kebande ekekereiga otimboke gochimata ke asibando chire nyomba yende nero abangina n'abantu bamwabo otire gochorigeri gochiparo gorabwe nyomba nero embariri enyomba nero nero ekermata bari gochiaburo na magosoko gochiaburo goro abari umoso gochorro bia mona so wantegerera ekere kwaye konya kobekerwe gentokeria Harrison Onjueri omwenga korwekerubo ototomere siringi cha 200 gono arama 90 twatebire ngambi ya mono arafu omwarimu James Nyakoe omenyete Nyangori oyo mwabo mosiara koruboburia ototomere siringi 200 na boy kontore na chivo mariba korugete location no arama 90 igo mwezi twabariga nande iwe ngana omo takere kobera simware koenda goche igo karibu sana. Yeah.
Gusira netianti korwa amasege na sengera chinseme chibere anyomoro moja sobwango morusi webicha naendo monto ya mobo mochoro monto ya mogo sawa kora sobwa to konchinsa etanga sende abageni bomongi na musiara babeira abange igona arenge ku request y'abantu baito nkaiga anya kora sekero ga kitafadhali ka abageni kirogo Abanarangeria uncles and aunts korusengera na korwa masege chinseme chibero nyomoro nchibwango morusugwe bicha korwa bwa bakobwatia igo bale baswadi ba mwabo nyagosira na bamura ba mwabo korumwongera na mwamisati na warabonye mbaye na batogosuka sawa chance kamotwe abantu bati cameramans ekera mwarusi we kamera oyo mwawo gagusaba ekera mwagorire oyo mwawo basabe amugoye maiki Tunaposalimia na
amasege na sengera ekero babura twateba baswati bamwabo na bamura bamwabo korumuongera na mwamisati biyamona se muongera usuwe kamera nendo yamo basabe Uriyo wasabanchi wocha Mike yeye ilikuwa wasabana yole kisha tenda kwa mataraji yake milima itasimama kisha tenda kwa mataraji wasaba gangwa kapole nene asikamati gangwa kapole nene asabana bana baigwa asaba iri n'abasani n'ekikorera n'abantu baminto bonsi n'abana baito bakiraso omugutano bw'omwana ominto peritina musiara twabeire n'omoichano omonene korwa ogosira kwaye kwaba marwaire achangiete makweri achangiete gato ogosaba omonene atobeka ororo atiga abana baye abarende bari atigire igoro bono ngochikoereria oyo minto Caleb akwane gentekemo tumanya gosaba mbati kendenda kwana tu mwana minto ala kwa nimbia mole wewe mwana minto wewe kwa kwenzi nkensa mwenye jwa kuma kontembe kale masomo komanuka kominise komine mbia mono abala ko babia ntoyi kumaganande mwami sati tenna go chagaiga nchiko chagaiga karaba gusaba Nyami to sabe Nyasaye tato mwana no moiko mochenu tuatene niraso bosio umugaso baretio gekogera ngwatonge to botuko no mugaso bana gaturaso mugaso tosoge to gosoko konene gotigana no mwana minto pertina mosiara aseri tukoriare ro chitarikie merongebe na isane motata bwa mabera abairi n'abasani baminyokire gocha soko mwakero kwa eri kwaye kwa mwaerio twensi twachandikira barabarwaire abarabarosu ababwata matanga ao batigire bachira sogota gwakero yo minto kwa eri tata bwa mabera konya bangina babakora ao mugutano yo konya bairi n'abasani bacha n'ekigari tato baira ni buya abana bamosiara atigire bakwe umimono abachokoro n'abachokororia n'ekikorera n'abasani baya bange tata bwa mabera babole mwase kinga kieki kwarorire likuba lyakire linene likwabuza abantu mabasokano tata bwa mabera twealiganito tena sensemo yao tata ekero togo chorwo yomo tata nyore ntoramo naye twasabire na kwegena asobonene bwao n'obwo mwana Yesu Kristo mokonyo Dino mintoneshya ase olenge kenyoreke tigarare byati mukabiyo mwana abana beru tinaba kwanimbira muri mwensi tobeke birengera bita sogo saba asenge njo tuachire ase okolera ko mwana minto musiara enkayo mo gakanya pasta nyatani eli misati anyolira makwara manene tutali gotenena tigali tumiami tuegene na to sabe umonena tatanya sawo yole kono mono tuachira sobo sibwa umonena ne torabanya bebu kumia litangani togo saba mabera korwa sore otuabere bibi to byakirenge njo monene ko bwa mono to chene to kuwenere tata elinde to gende nke igwa toroseiri monene no mwana minto musiaro tiekire korara na intu toramo bwati ochia sajiri obokendu bora senga yo mogaka nyatani elmisade let igo borobo nene nyasaye monene ona se twakogoseire twasabira mabera korwa sore ege kombe twanywerere kiabeire kero Yesu tutinya mariga kinga kichionzi
Munogendete guturwane ritu ko Nyasaye. Moneno na bana batigaire nkeye. Obo munyakero gubwenkeye. Na intugo togo soka obo munyakero gutata. Ntoko bolia manga bagani baitu ko bakogenda ora amamie bigocha baike buya Nyasaye. Ayo amakena ko bolte ike ora bwa sole nzi amabera Kristo yoro motori ito. Amen. Ncheni nje mukamuru mwa mosi arotigale toyo moyo mokogoti. Abande batikire korare ya maseyemo moto sabera nigaki. Kona abaiga no baramo na intwe Mr. Sabro Nikelina from Mojeno secondary and staff no baramo na intwe arafu kurikista kerubo kururia manoti tutomere shilingi 100 former councilor Musigisi no aramo na intwe karibu sana Sogoika. Nande karotu aikeire igo bono tokurangeri chikorera tuchakire chikorera chiri abana baba bachete gaiga chikorera chikorera wale wazazi ambao watoto wao wako hapa, wale watoto wao wameolewa hapa. Ni kama ni mmoja tu korera bande mbayo bali abana baba wale kaga wazazi wale ambao watoto wako wako hapa. Alafu abakiba konyago chaiga chikorera chiria asa abana baba bachiete na inumwe bekata yara aba bakorwara raiga moja ase bicha. Uchipange kwa picha. Musimame kwa picha. Karara nogocha. Wengine ndiona. Na hata baba bali abana babo barega kwanza na bali abana babo. Kolera bali abana babo barega. Akaroba kolire iga imokinga mawako mokwani umusangererekano. Okay, to ikaransa lakini ekorera yemo yoketigara eruo gusaba. Ngori ogusaba. Tutara saba. Ejine kolera chienkeye kwa jumla nkorwa nyali bali kyamo kama moino nonya abandi barukurwa aba nkoru kyamo kama moino aso mwana Kenneth galende omunyakerogo mbuyamana aso gotwali bageri ngonyo tali miti kangana kamo na bana ari gukwana tumanya gusaba mbuyamano akola tusabira Kigene nsaita to mwana muikomochen mwana Nyasaye twakira sore twakoiro bonene yamona singinjo gwatanyorere libageri twakira singinjo yekore ayetu yararire tato mochen waye kwa maito rogendo rwaye okorire gasingi yasoboiko bwese bono kuriro rogendo ninduto tigaretie sira Yesu mwana Nyasaye nakiyarenge biyana nduto rosio rogendo rwaye kwanya abana baya batigaire bakaba chokoro na nse ya mabera Yesu Kristo muto nasabire. Chikorera chiria chireta abana baito korunkaiga ngaite dirina kwane tange mwebegete tayari chinsa chaerire Nyasaye ni tare naye una
kwatarete mbate okobaka kwane inkwane na yeboronge nintarare encherabuya Yesu ntare amonaye Buda wakunya kwebanga tigatonyora abachokoro ba musiara kamoranche inu abachokoro nabango motene naso bwango abachokoro ba musiara bonse kolera na intwe karatu akorire iga amo kwani musangirekano iga ayo mogie kasabe aso wanja kwa ino toigwane choro yo gusawa tiga tugene tusabe itangane tigante benga ngora gocha somoche na ari kurwe mbara ari umwana ore bwana na barini gusaba turi omochenu tata Nyasaye nabo gari ngambi yamono asenge nje yakorera atimukire omochenu nkwamanye tichinga kya gutimoka talinga ni gukware ngare kurwa sarengi bono monene kanene ngiringa engi ya na yora yagate na yora abo murayi orore na yora abo murisi orore enki yenyara ko bagekorekana abairi bakira asenge njo yokurwa magombo yo mori na utwari ko sabanga Nyasaye uirana mona barabwo obarwanerera ase chingira chonsi omonene imbara bakine se chine bibiri yabeteri mi barabarwire okugwena kwa bwango ko base bari kiagara ayena etugutamira na ayetata byonsi twagotigeiro omonene merubiri yaye kagenderete iga ekoreke buno gwanja kwa okore linde ere buye buno gwanja kwa okore twetigira asore twasabira asete sekusomutori itu amen. On behalf of Cheni Chenare Seito, Bible Mbayo, and I on behalf of Bible. Pole sana. Abana bari abachokoro ba musiara abachokoro ba musiara kamoranche makole bwango mwensi Karangara li mwakolire wefu musangirire kano kamurancha mwensi onye wakolire okay mbiye mono twaikire sabana baye bona igotora saba iseke baye oyogoro ku Yukabet araka korancho tenene bwango Yukabet araka kware wote na bari bonsi bacha komwoyi abasani baye abantu baye bonsi pibali barabacha ko Yukabet ngare wanza motenene bwango Yukabet yokurwarora Helen Oviria abantu ba Karen Oviria
abayuka bezi bakoera kare nikora nchebe kange n'abantu bao bonsi bari bacha gukuya Karen, yuka bezi akaramwa tenenire iga unasonga mbele na familia yako. Karen, yuka bezi usimame mbele na watu wako. Oliole kobgatia kamuranja mowef asengenjo yechinsa mowef ngete ng'abantu bakare niobiri mwebekirange kurwororo kanyore Christopher Ondicho after Karen Oviria abantu bakare niobiri kamuranja motenene mwenzi abantu bakare niobiri kamuranja mabe bwango ekero omugaka n'abana baye mokobera kurubosio bari bacha koboya bairi n'abasani babere kuri nyuma ya ino family abantu bakare ni mabe kurubosio n'abairi n'abasani bacha koboya kuri nyuma asebicha Ondicho Christopher Ondicho please kabenga na ye group yao onde wensi ocha sengenja Christopher Ondicho na inwe kabenga Kasi tufanye Mungu kwa nguvu tulopewa mwabatabia karamu akorire photoman mwabatabia karamu akorire bawefu barwo kamuranja ndiye mana abantu bondicho karabakurwa Kennedy Nyambune
tunakuinua ni kwa ajili ya mchana wa leo. Asante Jehova kwa hii safari ya mama mpendwa ambaye ametuacha. Wakati ametutangulia tunakushukuru. Na wakati tuko hai sisi Jehova, hekima na busara yako tunaomba. Tunapokuwa Jehova katika hii matayarisho ya kumwaga, ya kwamba mkono wako Jehova ukazidi kuwa pamoja nasi. Familia yote ni mikononi mwako, uwe wa faraja. Baba yetu, mwisho sifa na utukufu zitakurudia. Kwa Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Asante kwa maombi. Abantu bachen ongeri, please. Babwati kuna abantu bale Joyce Moranga. Chendi kuna kurwarroiga abantu ba Joyce Moranga na inu gaki kamurancha tenena iya nsemo. Joyce, unasonga mbele na familia yako. Anya mwakorire salute musangererekano abantu ba Let Joyce Moranga kamuranja na inu ninchu moko bwati wana Evelyn Amisi. Evelyn Amisi na inu kaki tenena nsema muna wako warroiga familia ya Joyce emogoskabosi yake. Familia ya Joyce na abana moskabosi yake. Familia moskabosi yake. Evelyn Amis angamngatana nilena abantu bao bospi. Gorgorota nyore Florence Monsiori Kennedy. Anya mwakorire salute kamuranje. Mbia mono sana. Abantu ba Evelyn. Babwa tuguna abantu ba Florence Monsiori Kennedy. Evelyn unasonga mbele kidogo ase picha. Abantu bande babwati kuri nyuma. Abantu ba Florence Monsiori Kennedy na inu kamaranje tenena nsemo iwatoko minyoki chinsa. Abantu bonse bari bachera kwa ajili ya Florence moche angamwatanenire. Abana ba Evelyn tinda abantu ba Florence bagotenena anya mwakorire musaliuti kamuranje mbie mono bona next goto bwata abantu ba Florence Monsiori Kennedy. Abantu ba Florence kamuranje kora bwango. Familia ya Florence, marafiki wakae kutoka nyuma, familia mukae mbele. Wewe
Biyamana sana abana bomongi na mwagendere buya sana twachire chisukuru mubwati ya oda hiyo mubwati mufate hiyo oda. Hawa ndio wanafuata Otinyango Primary School staff plus pupils followed by Mochenwa Secondary staff plus students. Wapi hizo timu mbili? Otinyango Primary staff plus pupils followed by Mochenwa Secondary. Pale mwalimu Ken is deputizing. So Mochenwa Secondary staff plus students. Otinyango mko wapi? Otinyango kuna wanafunzi, kuna mwalimu, ni wewe. Photoman, take the photo. Secondary school Mochenwa. Mochenwa Secondary staff plus students. Photoman, you are done. Done. Secondary kindly. Secondary. Yes, I can see the pastor. Karibuni Secondary Mochenwa, where Mr. Ken is deputizing. So Ken, come with your team. Followed by Moi University. Moi University staff. Tukitoka Mochenwa, tunaenda Moi University staff. Ndio hawa. Hii ni Mochenwa Secondary staff plus students, ndio hawa. Tukimaliza ndio tutaenda Moi University staff. Hakuna time. Yes, songa Secondary Mochenwa. Secondary Mochenwa ndio hawa. Principal Mochenwa. Principal, if you are present, tasonga mbele. Fariji mwalimu wako. Wengine they will salute kindly. You have the pastor is there. Pastor, wewe ndio utamalizana na hawa. Mochenwa, that's good. You are accompanied by pastor. That's good. Santais. Wapi principal? Madam Principal. Madam Principal. Abairi na chiama de chumongi na musiara na abakwani riwairire oyogo kwana akoro kuchoice maina Principal Mochenwa na intutu achire kwa mwalimu pole konya na turamonere una tuacha na staff members abande mbatigare school my the boarding school baru bonds pimba ko soka batige abana boka naende because of COVID rules korwa ministry njirwa twara utoru sibana boarding baicha matanga eba bakongwa ke bono tueka tuacha together ntore staff members subordinates na board members ntara kwa na ningani chairman boy board akuwa ne ngane nkeigo Biyamana sana Madam Masoko ngalibaga Maria Tane Saploni Momanyi Kelina Sito Mochenwa naende no mwalimu Nyakeri aro mo deputy principal taite koirari bageria on behalf ntebi mwalimu ne family eno yonsi abantu bonsi pibe kenyoro kya mitengi nga pole sana soko sirio mongi na Peredina nje na momanyete na chalinde nka matukatara era na no motienyi tukavuta nere tunachuana pole sana last listening njo moro chichinsa chitayo ndaita ko tawango mwalimu Nyakeri no muya ase mwalimu Kennedy umuya kabisa asa abantu bakorire gasi ase skuru ya Mochenwa mwete cheri chirichigo sibubere chioka chitari konya kobekunye ejeri kule mayibere wikachibe very strong teacher, so thank you very much and take heart. Biyamana sana biyamana madam. Thank you chairman. Bono na inje na bon koru engora yane so mwalimu Nyakeri pole sana korusi omoiboli na be miaka 150 gicharo agukwana na bere uchungu nje na jito koru mwalimu Nyakeri yakira nyota accident ngamanyana no mongina orenge strong tokaseka bya gande akoru nyari bari amasege na inje ngamde no munyari bari tokagamba gande ye we no yo minto
bono kena iwe tosire na wana kumeti lakini ndende kinyasaye akorire to bwanja kene ngeo turakore so e family bali mwatigara mubwati chimbwa chiomongina no mongina na rochore ngomu ya na ndo mukristo yengo chikoteba mange endonda abatebi pinga teacher karokori around abana baita bakengo mochi bali gusira ona abangina bali murana abagaka mono mono abangina tolenda abana baita abanyaruka ekiagera karongoro mwana munyaruka gwanza ko bachinjira gete eskati yasinya gosibeka nama yakonyoranga nabo goleti something nabego tobere problem abangina bali moikaransete nini mokolenda abana omongino oyo ga story ngonya atalendete abana baye akabasomi buya kango ntoikaransete ga 20p pengino nya abatiga igaba machuara kango no ninje tingiya because inda akoba yo mwalimu oyo mwate bwo kole gasingiya togokora nere igo njenda ababoli toteme kolenda abana baito eskuru nere era konye nakomutageta mabaga injo skuru tobae abana basome lakini tigatolenda abana baito especially abangina banyarukango tosarekera bare na abagaka kwa na abana baina abamura kentongerero bagosiba bakoroke gwit kegusie koro kwenya sore abana ngosira bare acha nese niere motu ngochigotoborere kenya ngochikorura abantu bakora enze yaito buyakero totaiyo bona njena rainda abatebi kimoko ira na buya after ceremony mwende na nyasaye mbuya mono bona ngwando ja wa school chaplain akwana lingana elimo atusabere asante sana kwa kunisikiza kwa ni bomolo mwezi omongina na radio matanga chusi yanga batebinga mugaka basigo tigachibese buyo mucyoye akwe abora abatorro burito pro mucyoye gosekende nkyaba lakini omongina ruo nabwo kumanya no tigachibese chonse bina kumanya ngo mucyoye tigere bose mongina baterori na sana uplay kinaba igorende nabo togusaba umucyoye nyasanyo gitere anyo agatasikire nchere kiara minus ya sasa ya turanda abantu mwacha plus abantu mwansi mwacha ko kwana na pole kubasabira maya nyasa gako genda na kiroyo mwino ndio kwana mange sagulie miro kane umukutano no bwato murubiriye ongusaba igere toikaranse tubaganira maya mwezi sabanga baba wetu shemirere asante kwa sababu na stahili hatuna mwingine tunakutegemea sana katika maisha haya ulinde kila mmoja wetu baba mbinguni wote ambao wamefika hapa Yesu Kristo utembee na kila mmoja watakaporudi nyumbani baba utembee na kila mmoja njiani tusamee dhambi zetu tumetenda mengi ambayo yanakuudhi baba tusamee utulindie afya tusamee dhambi zetu ni katika jina tukufu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini Mungu awabariki. Thank you so much Machenwa wapi Moi karibu MCA Gesima ndiye huyu Mheshimiwa Mukaya Maroko Charles Moi University Moi wakiendelea kujipanga kuja Principal Mubamba Secondary Mr. Nyakundi wapi Principal Biana seribaga Samarieta Samuel Nyakundi Nyangenyo Nkaigere Nyabiosi Osichobiri lakini bona acha kwa niaba ya skuru ya Mubamba asende principal kwa sababu mwenzetu Kennedy Nyakeri na bete deputy principal ntaracha Mubamba asama tukamange kwa hivyo kwa niaba ya skuru ya Mubamba kwa niaba ya familia yane
kwa niaba ya familia ya Nyangenyo na kwa niaba ya bari bari batanyora ribaga twarente amagomba goja senkeye kwetera asumwarimu Kennedy Nyakeri kiagera mamu mwabonye ale kurara mwarimu ogosirio moibori. It is quite very painful. It's extremely very painful to lose a parent the time when you need him or her mono sana kiagera moibori nero gosemia moibori nero koinyoria omoibori nere siro yenka lakini asichinga kichi anyale kurara sabanya sai anyale kuba obungaini abaye kisemi mugendre komenya asinchira erengi yabu na kwenye mumenyete. Number 2, nabankunga na pamoja ni skuru ya Mochenwa High School iye ekura unoyo minto Madam Orina ekiera your deputy onyare gusiri mamo mwabo. Mochenwa is my home. Mochenwa no murugio na gosomia primary. Mochenwa no tuamenya compound from 1990 to 1996 a teachers quarter asumurugio alengo somia. Maitawa ntabange igo bakwe basibarule bari kunyora asebarule kero banyorire igo bagote bambare ngo nye kwarengo mutaka anchira nabuna yasawo seniri toko assume timaiti morisi igo toteba buna igo neba nata Kennedy bwekana Mochenwa morisi nyambane yore isabiara Kennedy nongo kolega sobaria na kolire for the last 21 years as a principal bangi atichinga kichinyororo bantu bakiamo kama please tenenango igoro onyamura tenenango kiagera Kennedy at the moment he was to be a principal, a very serious principal, but he got a problem. That's why he came at home. He got more rabuna no more deputy. It could have been very far beyond where Nyakundi is. He got Morisi Yambane ne grupu yao ikaransa oyonyagaka nere no toko regas como as a school, so you may sit nere na pick na mode tocha senjaro musani bo yonde. Igot kankole rawo mbakire mbya mona seri baga na ende mbatebi na madam wabatebi abana bairuki skuru mate muna sogete abana bairu computer bamanye ekera training asenjo ya covid training chinyinge go chiko ba through online iro mwana amanya mangana computer na bana bange no mobamba abakorete bakwende university about 150 abange mbabwati combination ya kwende university iko barachi gukora chi course kire useless bagokora bache ko bachi conductor bagokora bagoja kugenda mchengo iko tiga abana basome mono asomule mokoro kwesabu as a chemistry, as a biology, as a physics. Sciences. Without sciences, nduri jutwara bana kuruhusia bago chiko yanda ndons. Omario P. Abarai banyale gosikwa. Unainde principal, isikubune principal. Madam Olina bunale principal, asikubune principal. Na bari barabarai capacities mbalimbali basikwe. Uno mu assistant chibwara otiso asikwe. Uno mheshimiwa wara asikwe.
bina bye bintu biro chinga kiakore paka chinga kichiaye mumanya gwanza kubeka ase score seat igo nko kwa shilingi 1000 chia pora iga n'abantu bekebure nchekana arengo mokena nkoba na arenga se kebure ne kebe sana na barabu ba shilingi 1000 kiaranga sokande timbo atia mangi. Thank you so much, Principal Mavamba, Mr. Nyakundi. Moi University ni kama hawako. Moi University ni kama hawako. Tumewakosa Moi University, kwa hivyo kulikuwa na nafasi yao. Nataka kuleta Mwalimu Sako. Mwalimu Sako, Mwalimu Sako, kisha tutaenda national level. Mwalimu Sako, kisha tutaenda national level. Kama Mwalimu Sako representative yuko, it is your time. Kisha tuende national. Kwa hivyo Sako hapa national hapa. Ukiangalia sioni yeyote akisimama kutoka kwa hizo SACCOS, ni kama hawako. Nataka kuenda Teachers Union NAT, watasimama saidi, kisha tuende KUPPET wasimame saidi. So NAT saidi, KUPPET saidi. Nikiangalia sioni NAT wala KUPPET. Kwa hivyo ni kama wamerahisisha kazi. Nataka kuenda nimlete clansman, mzee wa kijiji. Nikimleta clansman, atamleta assistant chief. Assistant chief atamleta chief. Chief atamleta MCA. From there we shall proceed. Karibu kiongozi. Asenga ndio chisa uwa tumanga mangi watu letu basi nchungo ya mwa kwebichi mwa imoka una basigari wande basi ota roma tuletu imoka gocha ningorocha ayo Teresa ngocha ta mse wati getu hiyo nchuwangu ngo Isaakareba akwana lingana elimo alinya kwana lingana elimo lyoka tobo kwa mwezi P se valia bagani bonse pa patio minto kumongina musiara nche Isaakareba so yotama tisaka atebeka waita kunya makuru sub location enjora village yo twaya kora rapore ga sabana Stoba, vamos a ir a eso bien. De que yo que ima que camping, viamonos. Chanda kuano, anya kuano. Viamonos a hacer ibaga. Anje samarieta sengenje echi sangoro kuridia gosenya moita yo nyangawo yo Teresa. Ngale buono gembo ngaro motureti bwe kenyoreki. Viamonos. Biamano siri baga nkeno mutureti we nchora saburo keseni remachen waro keshi chenya kwana korokwa wona na era nchetu musiara umongina musiara na ero nkinia paka bona na ndita bwati abari ende yonsi ora enko gendo tubekero ndagira twaragira kero mwalimu wa kare school twachi twa mukwan twara bwata ende yonsi umongini wa garara uro motoere Nyasaye mubika saga ya mbiamono. Bona abandi amumo koraiga muikaransa sengenje chis. Nche Gideon yandiko ase wacha kinyorone kiani. Tindi gotukuta chisa wasita nchiyo neno ara karibu Mogambi ora bagambi bande. Biamono bwana chama
aseribaga abairi abasani bachira abekere ng'encho wao nabama biyamule nande tukwana ningo mongino uri ncha kogenda aritagungwani lakini ayokore moyo ndugukwanani wairire biyamono amarieta Evans torore tegisi aiga noka una mwigwete bakuna gotogi umongino oyo ntu turamotogi mono gwitani muna mumanyete kiagera ntu turenka mono bali mwacha kurusipo pia mwana soko cha kutwa pole chinga kichabire chimbe mara ntu gwate covid mareli gigo chigweta ya gwaka kwanyaro kwa chirensi yagera twatwarira makweli iyandetea aibono paka tosinyirenga nyasaye gware ngocho uiroburuti ubwao torore bali bagutigara na bagotari gutigara ngaito guita guchia gusebono kiagera ichine chinga kitogwebe kange asuburuti wa nyasaye kende ngio turakwane rero ninche mambi naye igonya to kwibanga kurubono umutamire Kristo abenganere inchira yao ya bene asichinga kichi hule kwako sababu uwezi ukachua utatoka hapa ukifika pale kwa barabara upate covid uikeroka urarori tukirimo tokoeni mambia igwetu twaibwananire ntugwikirana abaminto tigatwe chari ase tuisaransete tumanye ng'oburu iromboro nande koitabure uyo kuna bateba ngatini kubeka maski beke maski yawe ekerwa chirase egonde buneye tito kunyara gukana ngamucha kiagera abairi na bange bakoba okonyora elimichirie bekire 100 kwa mana konyora enyombe eyo etubata abantu baetanete 100 akinunyare konyagitari igintu tugusaba nekama nyasaa tutangane atwetire ndwari eye tunyare gwikirania ebiro biri atebete tingo chimange e family pole mungino rarire remererania ngaki chitari cyo chimo kwangana bintu yokana abasabe no morembe no gotwereru singe nchondeta yokiroche ondeta yo okiroche oimuke igoro oimuke obense ondeta yokiroche twensi tore ngaine asoburuti watata kusebono wacha tujitayarishe asoburuti obu wono asenge nchoto kwataba minto tiga abagambi bali baracha gocha motwe toire 9 to 10 minutes wakeraba kibakuna gocha abalimu bali mwachira nabagani bali mwarure good advice kubakirambia mono bugima bwakongire bugima bwense bwakongire nabalimu nabwo muroche bakorera nga abana bachakire kubeka egento gete monwa igomba ruche taribo nae kore no mwana ogo motebi ange kimaena situikeire omungina takona kwebereria mwana ogo ngaki ngasokoro yaya tebi senga omwana unagosete mororeke pisha na intwe nari turanyore gasiri raisi iganga bagambia bari baga bagambi karibu ya mono mugambi aseribaga na inche igangire libagelimba kwani Bwana asifiwe sana. Kabere ndete ngora yane ase family kwa sababu ya mama ambaye amelala. Igolende na inje naleta engori yu asinge nchu mwalimu Nyakeri ale family friend kabisa. Na inje ngomatebingo mwalimu pole na abana bamino mwensi ande narolire Florence ne classmate kiane kiarenge kone motebinga pole kochigokorera ndwe tangasonga chi principal cha kwanire buyaga igoro ya mangana yo kurenda abana nande bagende chi school
This morning nakirwa esimi kurwa se skuru yaito ya Matutu ng'abana form 1 12 bara report skuru paka lero iga ono okoboli abaiboli bali mugacheta abana chinka form 1 mutago tubwatesha na inu tubabwatesha abana abagende skuru manyanga bone gento gyokora atigiro omwana buno omwando ninki esemi igotiga tubwaterane onye nemechali kitobaye guchie sukuru tome kishwa ng'abana bali bakorereki basomire asega abaiboli bali mugacheta abana totebye tosenda abana baende sukuru basome elinde bache gokonyeka otherwise nabasabire emambia mono asamalie tanguru ku Henry Tiso ndo mu assistant chief wenchoro supplication nereye to webekaine n'umugambi bia mono sana bia mono umugambi intunya le baliga ali nturuko kwana ba chief assistant chiefs we don't talk etoka mu chief kwana mangana bere wango wakira bia mono watu alibaga injama lieta ne Charles Moranga senior assistant chief inke mbwato mwana bo muchoyo okane ono mo senior chief ono tole komo bia mono bia mano sengeri baga tigamba kwani boirire bia no tore samaba titangani kwania payane na bantu ba Masava South na lentilo lambilambi gocho muchoyo asenge nchoyo korara ku mongina aseke busikuru seito bonon korara yane ekiagara abaiboli ba Charles orure gaiga nigo bara abami ntokorwa arinka igo pora sengi yo mushipa tigatore merera nitumanye twensinga no tokogende njire yeyeyo ninkwane inganeli mo chief with your permission mwaibure gurwire mbure gurwire obe serikali etemete gukurendera obugima lakini ntu naba inchi ntutageti kwelenda na mwaiwe mugambi onurura atebire ntu ari Masava South ndori okora matanga indikesi ya matanga asariko baiga engenjo moikaranse tekero na ikaga na astuka besides kobeka chimasic precautions injiro serikali atebete tukubwati twesibia magoko tos keep social distance emite ya manenus lakini akeronko ligeriga gotora maguna jinsanako ketie kereke gari gochiari kere empty bantu mbaikaranse tikomoranje igwera lichikuriria serikali no ndagitari babekire torore gose ntotango burwairobo potagete gokore chamine gesaku gitu igonje timbwati mange mari bangor kwa senior chief kanero mariba igondo mo chief getero location Masava South naenda abantu baito no barwete bugatutwa yete rio marwa mo gotenera bugatutu igombia mono chief asenyingi yori baga tiga abantu baito babo getutu begere go keep social distance. Thank you very much. Pia mono bwana chief n'abantu abo baruchiga n'abantu abatoyera banda ekero barabatoyereru nandi bamwanjite Nyasaye kero mwanjite Nyasaye ibatangania amasabo baisaransa tigangira libageri warigania omweshimiwa ito aki igento ngere ngo batangasira kemo mantara kura chikadi nchiro cha huduma cards chiachire nande bonekero chiachire onye kuwawete uno mochivu ateba south gucha location gete nori kire kibande kyao noge gucha onye kuriga kibande kyao yagoteba nyamakuru to sub location kibande kyao noge guchaga kumuranje takogenda mutua ari guchando mwobisori ore gesimaria chikadi nchiro obisi yaito na abagambia beke nyorumba bwate
muburie kadi yane yaikira agotebi teraika onye teraika keraike nakorocho mutu obunore ne bicha yao ao koretera baka mwao kadi teri gusabira besa. Let us be frank, tokorere umwananchi kadi teri gusabira besa igao koretera baka mwao onye kuyibwate kia ikire gegucha baka mwao. We want to be transparent. Do you want to know? Abagarayi bari egasirimo kora nyasaye tigana kubase sini kiagera egumo korera fuiri. Next. Tege mponkera na kumiri kumurante sabrukation ingima esiriti y'abantu paka tuyicyanete bona muna togokora mambi matongo abantu basirita batatu chusi twaene tiurina kumuranje kitoko gende kanisa ndoko menta masabo tikatomenta masabo ikinyoroge turie na intu nyasa toiwe kera toigure tuturie kwarara bwa kirende utwateba ngau rero mbwa kibuya andi wirire bya gusebano asa yamake tigangari kanyo mheshimiwa bwana Mheshimiwa Mukaya noyo itoga no arekera matanga nere tigara rumangi turakorera Miamono chibwa selibaga nitangani tigangire bageli ngakire nyasaye mbiamono andengire libageli ndete ngora yane ucha somugaka yanko yane nyakeli asogo sirili bwana makomoke oyoro mongina musiara abura aboringana ki mongina musiara ali makomoke kurubo mameli kenye mochiobo sire mongina nara okuru kumariam oyoro mogaka omaremu Erasto Erasto nere mame somo jiori obosire ndo monene mama no abwete na onyege nete ngaba mame no bare maiga bakababo Teresa nararo mwana yega igoro moture ani moture joli biyo musobo kona ro yo iwete korubo mama ari bari magani bari mwaruli li Kenya moraba no chikase ni jana limbaroji biamono ndio itakaba umwingi nataka mfupi kwa sababu nimeambiwa ya kwamba kuna wageni miongoni mwetu ambaye labda waelewe lugha ya mama. Ile kitu nimeanzia ni ya kwamba nimeomba msamaha kwa sababu tumevunja sheria ile ya kukaa kwa njia ya kutengamana kidogo, lakini hapa Mungu anatupenda, msiwe na wasiwasi. Hiyo ugonjwa mkitoka hapa hakuna hata kitu itawapata. Na sisi tuna muogopa Mwenyezi Mungu na tunamcha Mungu. Ndio unaona kusa wamama anaendesha hii sherehe kwa imani ya Yesu. Toko ruga unitayo konyora korona. Korango iga sengenje tu atebira korona ngende se kwenda uchi. Kennedy kasini yane. Pole sana na wana bamino. Pole sana. Abaigwa gojo mujoy nanje no moyi. Abaigwa mbara nephews moro abaigwa bari njungu goja to akwebicha nainwe goji mwana gwa kuno mwema mutale goja to akuno mwema sierende abaigwa njugoja abaigwa nate abadiga kombekera nate abaigwa abaigwa ba Kennedy abaigwa ba Kennedy Olio madanga no muigwale inchugoja kamuranje save time abaigwa enu mwaira ngora abaigwa inchugoja abaigwa choro yo arwesta just one handa
makitoka tebi abaigwa abamoroche ntoko baeng'ora kabaganga togeti akane naiba omuigori oyo muri kurwe statement naino mo mwaira rende ngori muigori oyo muri kurwe statement aro njugoja uri kwara gunjugoja njugoja ntange gendeki musanitize abasani baba abali ruguru nabaleke banda nabakwani nimbiya mule twere ni yasaye mbiya mona singi chili tukeli ko ara ro nyale ta yonsi akaba magukuru twa mwanjite muno tutanyale kukwana buya bwa itokole aro masemi gwo gukumia lakini yasaho tebire nga goikira bali asemiri oisanekire ngonto gupinganya sasa maya yakolire gendeke nemo tusabirani toleme ekare togandre gutenna sinyasaye na intu tuige chimbwa chiama gukuru na intu nyasa tokonye tukine buye buna bachukuru nusubuna baigwa ekare togendere asobumu igombe jamo na singi chumwachire ko twapole tiganya saba sini na inde kimoko genda mogende buyo mune na basisini biyamuno okateja baigwa womongi na moko batebi bagenda buya mwane mwa bwate kana moko mbulini gosembi yamule yamule lendo lina kwana mumura ya matale ogwana lende onga manene nimo akirisa bamura abantu bomone nabo kwa nimbiye mule mwensi mbiye mona soko cyo twapole twamusirire mawokoro nigarengo musemi bo gukumia nigo tware ko twasika advice kurusale kero tatokorege ntu kwa mubuli nakingo koraiga ogotebi eriga naiga kendo koraiga lakini rende bono esekera rurororo tiganya saa tokonya anda tubwatisi kurbono guika kugenderera asante sana mutseseni bankorere iga gake biamono Pastor Sogoika asenge njoye chinsa asenge njoye biro chibwo kwanire goro ya matangale nyamakoro toga abantu bakweta abange ono inu imagine nga omo chibwo ito we sublocation ito ya nyamakoro ayawo complain ya sublocation njabone wodi ngimango jigoeta nyibundere bona na obitu dajete igo gatale mererani abaigwa bambaere tibuye abaigwa musiara mbara abaigwa aba musiara okorwari na inu irangara korwaria injungo musiara bwata abaigwa banga ni mama enta basbarwete kuru chugo cha karabwango ga kimoroje kamburankaro ulioro gwa kevija karati kabarajicha bange bwango mo ba kevija nabona tebi ngana bange bale bai wari tenena buya mwa kwega ma butarja go siekera ba iri siko arwa bagejiri basali utelingo sali utelie congregation makimoko bate bingambu yamana sogo ika yamano karansa ba akana ba ibera yamano yamano asenge njo ye chinsa tinta itikawa mutambe mwalimu natena mwalimu nyakundi okwanera goro ya chisemi na chichi na njengo tingatianga abana bagende school kipasa lintu aruchus including paka so mwalimu oli mubamba tenena na ro chete korwa ofisi ali agacha koje che kyakaira mubamba sabana baitu bagosoma ne pasa ali kara ya tangazi rungo teba
mbale kati yeita abatari goja baichorie form ogoja kurigia karaigura abande banyorire check dirichi gotangazwa inchubo ye form narora abagambi barema narora kansora musigisi mukansoro onde narega urukorunyari bali kuna kiongozi kwa upande ya ugatuzi anahudumu kutoka wodi ingine ambaye sijamtambua, ama kansora ambaye amehudumu kwa wakati ile kabla sisi kuingia. Musigisi njugo cha Koraji. Kuya mono mugambi tigambo mwinga sengi njulire lyansire gusareka munyagero gona abaira niringa mbuya mono mwanyorero bokongu ubunge muisonde no twalengensa rero no tura ande ngutira turuchiro gorari mungena chiria na yande agipole ichebuna moyi gumo sigisi nkorokwa nkano erega ige meteri mongino yorarire abana bayange bonse igo tomanyaine sengi njo ye school tukasoma na uma tutu primary na endo mwalimu Kenneth tukakore gasinere matutu secondary na Madam Flora bikaransi tensai igo mwalimu Kenneth no ndicho tuarule pole na bonse gotinda getinchi amange narora babe bali no bara Florence no ara umwako Florence neto gasomanera ali nyambali igo muroje the link tiganya sako ruwanja omwana ukobori obugambi obo chumbe gabo getutu ole gotene naga no mu pastor biria ekogera nkaigera alia barweta mo na pastor biria alia sakale ni asirete ukoro ku Thomson Momanyi taigeti nabante binga alia so biria ale gotenena na iche no nare gotenena gendo bangere pole kirara ike abago ikagaiga aroro mwalimu na bana bamwabo mwanchire amaiga nengora ya Thomson Momanyi timomo manyeti mbuya mono pastor obiria ango na bago koba nabante binga ni manyete ngo chigotena bale ango na iche no natenena ko era bana bo pastor igo banga bana ba minto no tometa munabo igo Thomson Momanyi ero leli igaro shiringi elfu ya mone chimisano chiero ngoli elfu ya moyo kubekwe sani chimisano chigenda saba na bali bakore gasi mwinali gasi yabo matengane nkongo igaba minto mugambi naku ana buya sana tusabira makweli gose nake tigana inje mbate buno munya siasa na inde umukristo makweli bono tagotenena ekogera neri ikire ngane ike ekero yoko gotinde karaburi igamuro jinga teigeti inki tokora tigatue sibitora bese nyekonye togwese bibira sabuni bono tuese berie sabuni turabe se toso enyomba yo monene garia egere tuganyerinde ekogera ngokora turiki ngokutore rero mperi dino genda maambio manye tu mundu na chasire utali peri dina ningo onye talinje ningo onye taliyaye so we are going mungi na buno monene iga tokora masikani na aratakire no ene biblia ne rigete mbuya litukorio moeli lisikwe kubwaririe igoretu igo mwalimu tumetoa heshima sana na bana ba mino tiganya sawa sene musikisi kako na kuruhusia. Nimeambiwa ya kwamba kuna principal hako hapa Peti ambaye ni principal minister, I mean, let me apologize, minister ambaye ni ECM ambaye ameoa kwa Ondicho. Principal, tafadhali. ECM, Yaman, executive committee member, I presume so. Amjambo, kwa majina naitwa Engineer Brice Kibet Rono. Mimi ni waziri wa barabara,
kaunti ya Nandi. Nimekuja hapa tuseme pole kwa kupoteza gogo. Nimekuja na wazazi wangu, kuna wengine wako pale na baba mzazi yako hapa. Nimekuja tuseme pole wote, na pia pokeeni rambirambi kutoka His Excellency Stephen Sang, Governor wa Nandi, ambaye tuliongea naye asubuhi, akaniambia ukifika Kisii fikisha ujumbe wa pole. Tunasema poleni sana. Ni uchungu ama ni neno la ni ngumu sana kwa familia kupoteza aza mama mzazi, lakini kwa familia mkubali kwamba gogo amelala. It is a challenge, na kwa ile maisha gogo aliishi, she lived a well or a Christian life. Nilimjua gogo and I used to travel to see her each and every now and then. Huwa tunaongea na yeye, na tulipompoteza nilisikia nimepoteza rafiki wa maana sana. Nafikiri walioko pale simameni kidogo. Pia nimekuja na mke wa ndugu yangu ambaye pia yeye ni county commander huko Meru. Ameniambia niseme pole kwa familia. Tunasema pole sana. Hawa ni tulikuja na hawa, na mama mzazi yako hapo pia. So poleni sana, tuvumilie hasa wakati mgumu kama huu. And then I want to leave a message on issues of COVID. There is a new variant ambaye ni Indian variant, and now that mimi wanakaa katika kamiti ya mambo ya corona both national and county level, there is a new variant and we are being one of the fourth wave. Tafadhali ni sana tuchungane sana, ama tusingatie other the COVID protocols which are being issued by the Ministry of Health, ili tuchunge wapendwa wetu. Unaweza enda mahali ulete nyumbani umalize familia mzima. So the new variant is deadly, na iko hapa Kisumu. We have around 70 cases in Kisumu. So tafadhalini sana tujichunge na tuombeane wakati mgumu kama huu. Poleni sana na Mungu awabariki. Kutoka Nandi County ambaye anasimamia ujenzi wa barabara. Umeona amekuja na wazazi yake, situmfungie mkono. Asante sana, na ameleta ujumbe kutoka kwa gavana wake kutoka huko Nandi. Unoche mbake gavana yoja gutomo muntu baka aga asemusiara aleta ujumbe mwama na okendesa baka mwachi kubabeka alio mugaso abwara lero mwangitire nauni lakini daimangana. Yaani wameniambia wamefurahia sana na speech yako. Na wamesema ukirudi huko Nandi waambie gavana ya kwamba kama itawezekana next time akuja aone vile tunaendelea kupigana na COVID-19. Wasa wantari wego mngateba. Ni hivyo. Nikimalizia moigwete igoro yoborwerebu bogo kwana ntobasa koira machieso kamoranje tobe serious. Kuna yeyote ametumwa na kiongozi yeyote kabla tufunge? Oyo otomuna maseneta, otomuna gavana ende na anabora nyora. Kuna yeyote ambaye ametumwa na kiongozi yeyote? Wakati ni ulete hiyo ujumbe. Mheshimiwa Shadrack Mose ametuma 2,500 amepewa wale vijana wanajenga ile nyumba, na 1,500 imekuja hapa. Na kutoka matebishara rakanta kama tembe yamono. Kole yamono. Mheshimiwa Victor Swanyamo Manyeti 500 chama chuma erwe ya Mose Runguli. Na kutoka matebe Biyamano. Petition ya ajira iga ngo batebine nerie. Agara mwamu na kumaka yakora. Petition igere iga. Group nere ya abana bamura bamwa omusiara. Batarangeliwa.
mbaba korwa abatoite onde naro otomire naende tuko upande kwa yeyote ambaye ametumwa. Hiyo group mko wapi? Group gelirende baba kwa au yo petition na njungo goja petition na njungo goja kaka momoroje bali mwati kumake kanjugoja tokonye jinsi njungo goja njugoja mutene na mara akwibicha kara akwibicha ni tigabaraja ko bande njungo goja lauji abu ma kwibicha njo goja chungo goja tenena karalio oyo ndo uli kurwali mukarali asoime abanda abugoja injugoja ga kibwango chinsa karabwango mwako mwago kora matate bali bebicha mkimaliza mtuambie mwagole muinue mkono wenye wanapiga picha. Then we can salute the congregation, please. Salute. Mbiyamono na inu maagere salute. Mbiyamono. Thank you so much. A petitioner, you are very much honored. Mbiyamono. So a petition, I think we have done what you wanted. Asengenjo yechinsa onde tayo obwate kende nanjiti mbwati kende ayane ndoja nyawokwane karo chinga kichirororo. Pia mwana wageni, wale wageni ambayo mmekuja mrudi salama, mpeleke salamu zetu. Kwa mgeni mimi naitwa Mheshimiwa Charles Mokaya Maroko, ni MCA wa hii eneo Nyamira County. Sisi ndio wale ambayo unasikia tuko na shida mingi, hata barabara unaona vile zinatusumbua kwa sababu tunapata fedha kidogo. Siku ile nyingine ukisikia tukiteta, wakati tutakutana huko unisaidie kwa sababu umeona na macho. Biyamono magaka nanje tigandwero ngori ane engo kwanda yegendo gutirimbokera ono yo mwa umusiara tagitege ndatirimbokire ngo mwana nanje tigandwero uga yamo yegendero ngori na 500 kigende sama chuma nande mbayane yegendo ya ngirgo tangaza biyamono abaiga no barama na intwe kare ni makoli kurunya makoroto na to tomera siringi 100 Daniel Mayako yokorigio wa MCA Gesima Ward or 2500 yote aberi wenda sama chuma irongoli yebe 1500 more mande company aba bari family friends no barama na intwe Andrew Nyang'au oibo mongina Teresa na to tomera siringi 300 assistant chief Evan Storore no arenga ma na intwe MCA Gesima Ward Charles Maroko no arama na intwe orure 1500 500 chama chuma eri biyero ngoli Pastor Bernard Kamanda inirogocha igase family na 200 Thompson Momanyi na rengoli giaro wa MCA o 1500 500 chama chuma eri biyero ngoli Mosigisi omo kansoro ito mokoro na arusiringi 200 Sadara Kamose na ro mobungo ito or 1500 500 chama chuma Fikita Swanyo geto nerango ligaro bogambi na 1500 500 chama chuma Charles Maroko na ro rure mutuwe igo mugambi ito bwe ward orure 1500 500 chama chuma twatabire gakimbi yamana nane biyamana sengenje yo gocha gutoreresi mwariga niri mwensi biyamana sana wikiraga abwo no twana chere program ya chinkwana na gwaka chibicha. Sasa tunaingia katika mahubiri. Ningependa kumleta pastor ambaye ni wa area hii ya Esani, lakini kabla sijamleta
Ningeomba nitambue wale elders wa makanisa mbalimbali ili wasimame. Abalisi abalimo kora chingondi korwa ao tinda tikoteba ng'ane Adventista gosengai tenenango mwesi balisia mwesi arenge gosaba ng'a asenge njotora abange nende Nyasaye tusisinire ara twaikaga igagocha korera omong'ina mosiare kero nindo cha abande moinaria bande mpaka tenene gochiaria abande mbalema tokore ngoiga tukwani abana ba Nyasaye pia mono sana nimaete ng'a pastor ngoreta ara barandia abare gati yaito so ncha Samarieta ni Elder James Orucho ni wa kanisa la Kiamiteng. Kiamiteng iko hapo juu hivi. Mama huyu Mosiara alikuwa memba wa kanisa. Ningependa nimlete pastor. Pastor wetu ni Pastor John Orenge ambaye ni wa Esani District. Gosabande. Walitobegete chiwa bikamoranje turusie tusike Nyasaye ili tufanye maombi. Nyasaye wetu ayani wetu anjete nigo gotwabere bibe ande Nyasaye wetu karagwa twabere bibe na bokori iranga uroti bwa bakarera karenta barare. Nyasaye rero twabere kirori iga segetie gekianya keri mong'ina mosiara oyoro musombo wabaire gakorara ande Nyasaye nemeroberi yaye togendererete irinde tuyekore mwana na batogo sabanga kero twabaire kirori ande Nyasaye uto nabogo toene karigwetera samari konga kiroyo moito ngokutore twebori nganjira kitora kunyasa senjira kitora arare murandi ngochare asenge nje go tsamunyorero mugati bweri ngana liawo Nyasaye twasabire nga morae na kumukuna inde Nyasaye samunyoro mugati obo cha abana bawo na yoganetie anstiga kora kebonorigetie tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Pastor. Nami nikipenda kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi pamoja na district yetu hapa kutoa rambirambi zangu kwa ajili ya familia ambayo imefiwa pamoja na mama. Nataka niseme ya kwamba mama alipolala nilikuja hapa mapema sana. Kisha Jumatatu tena nikatembea huku kuona vile mipango ilivyo. Na wanda yatakatebanga familia ya Nyauriro Bakongobo. Tunataka tuseme poleni sana kwa sababu moiboli no moiboli. Wanda bange batana kutukuira baiboli na bagota abara mba manyamanga naye. Lakini a parent is a parent. And sometimes it's unbearable to lose a parent, especially at a time when you need them most, not because you need their support, but you need to feed them. You know, there's a time when you murageli. Lakini nesa tamanya tenembe tukubaliane na lile lotendeka. Wakati nilikuwa nafikiria juu ya huyu mama Dina, tulipopata habari yake nilijaribu kuchunguza manyogo litovumo nginoyo.
nganyarano mungina oigegete nkaya ya sobonyesa nero manyane anampenda Mungu ngamugwekania uno mungina ndokoro kwa tabita ogotoka se Biblia akero tabita meta so ko kwense she affected people positively asenenjeyo akera kweta banda bange batwalete stress especially bali akonyate walikuwa na stress mingi kwa sababu ya kufa kwake. Nashukuru mheshimiwa kwa kuwa hapa. Nimekuwa kwa church board nikahakikisha kila jambo litendeke ndio nifike nipate at least abairi bakwanire barule pole bakichibicha, and that is okay. So brother Ken, ndio brother Ndicho, family at large, tunawaambia ya kwamba Mungu awafariji kipindi hiki. Abachukuru unabara abange sumuchioyo, tunaomba ya kwamba mfarijike. I remember when I lost a grandmom who was just like a mother. Wangi na abagaka abagotunkwa era bakare wana abande baramisi muna batabuga atikende baterere chayoka muna bono no bori abana baito bakorete fonga monuguno bale mange ntoki ose liwata ninki ararorero munu ona babake ababa ko they are going tima etigo sawa moko bachirira mwasabire bongaini boke mogo cha kubagereke goliege kada wa isindo chengang to tuomerete. So ninaomba ya kwamba mnapokuwa na watu kama hawa wa miaka katikati yenu, use them exhaustively. Watumie buya. It's unfortunate ya kwamba wengi wanapokuwa na watu kama hao ambao wamezeeka kwa kijiji, they are not interested with them. In fact, hao watu wako na maarifa ya kutosha. Ile heshima walikuwa nayo. Karate mako holding ki ekero musacha agachira kuoma na kurupara nkyo gokora. Inde to babune bakuri ora akubus. Baburi. Hata Biblia inasema wa Thessalonike ya kwamba na wale wa mama ambao wamezeeka wawafundishe wale wadogo jinsi wanavyopenda waume zao na kumenya na bana bao. Wana muna moko baserete muna mabatigete. Na ena botu merete muno ndwese. Asira mi asara. Anjiro mbegera watero ku gento ngero. Iko. Nuweke hii wimbo. Lakini yale mnayo msikize haya maneno yanayomtia moyo sana sababu ya Tabita. Alikuwa na mwanamke jina lake ni Tabita, alikuwa na huruma na upendo, mtumishi wa Mungu. Alikuwa na huruma na upendo wake, mtumishi Tabita. Wana wendeta mavazi, chakula kawapa, kwa hayo yote mtumishi wa Mungu Tabita hakujisifu. Kwa hayo yote mtumishi wa Mungu hakujisifu. Tabita alipolala watu wengi wakamlilia. Tabitha alipolala watu wengi wakamlilia. Ni nani wewe atakulilia utakapolala kule kaburini? Matendo yako yatasema aje na wenzako ndugu utakapolala? Jiulize, jichunguze,
wako na gotera wakorete Tumbe Petro alipofika, muujiza wa Mungu ukatendeka. Roho wa Mungu Mtakatifu ukafufua Tabitha. Roho wa Mungu Mtakatifu ukafufua Tabitha. Watu wengi wakitenda mema, kazi yao ni kujisifu, wakifanya matangazo kote kama Mafarisayo, wakifanya matangazo kote kama Mafarisayo. Tabitha alipolala, watu wengi wakamlilia. Tabitha alipolala, watu wengi wakamlilia. Ni nani wewe atakulilia utakapolala kule kaburini? Matendo yako yatasemwa aje na wenzako ndugu utakapolala? Jiulize, jichunguze, kama matendo yako yafanana na ya mtumishi wa Mungu. Tabitha alipolala, watu wengi wakamlilia. Tabitha alipolala, watu wengi wakamlilia. Ni nani wewe atakulilia utakapolala kule kaburini? Matendo yako yatasemwa aje na wenzako ndugu utakapolala? Jiulize, jichunguze, kama matendo yako yafanana na ya mtumishi wa Mungu. kila muntu natwara umugano ugukwanwa. Nataka nianze kusema ya kwamba kitu cha kwanza, sababu 4 za kukuleta matanga ya kila namna. Ande kuna matanga ichoile. Sababu ya kwanza ya kukuleta mazishi number 1 ni kwa sababu uko hai. When you die, you will never attend a funeral. We will attend your funeral. So sababu ya nene jera matanga ndonsi asenge njore moya ayagaku togochi. Unogo kuwa togochi matanga. Yohana bali mali moya kwa yana matanga. Mhubiri 7 inasema heri kwenda kwa nyumba ya kilio kuliko kwenda kwa nyumba ya sherehe. Kwa hivyo walio hai itabidi wahudhurie matanga. Yona yego kora matanga arange kwarora muna sese ya mochionde no siri yake. Sababu ya pili, unaenda matanga ili ulie na wanaolia. Uweke vikoro tuvyabo egipindi ekyo. Vile mmekuja hivi kwa ajili ya mazishi ya mama, mmekuja ili mukavae huzuni zao. Bakwiguya you've come. Banto naonye kama hata kama vile mnavyosema ya kwamba Biblia inasema matanga yatakuwa mengi. Naonyago chikoba mange paka abande balelesi abande bake. So unakuja mazishi kwa sababu ungependa kuhusika na familia na jamii ambayo imefiwa. Jambo la tatu, unakuja upata nafasi kama iko ama kama itakuwa uwafariji obaremi. Ekerengere liwento kutwala no gocha koremia abantu bali bakwere. Igotokora ngana linde lionsi lilaba limono. Fanya kila jambo kwa kufariji hiyo jamii. You should be purposed. And lastly, sababu ya 4 unakuja matanga, igogocha matanga elinde buya aligani gukwa. Nyatora manyagente ekyo achio manyarero. You come to the funeral so that you prepare your own death. Na tomucha munatonga naiga twesi. Munatonga naiga. Ngora kutoro yo moyo maro. Arongora tori kutoro kwani.
So kwa hivyo unapokuja matanga unakuja ili na wewe uone ya kwamba siku moja utakufa na ufanyiwe matanga kama ya Mama Beldi. I don't know which reason brought you to the funeral. Sijui. Ndata kwa mataringa tali matukonsi ura yandre kwa na matanga bande na ena botora cha yao usemoja yani. You should be aware of that. No betu sindani buya. No to woman. No weka social distance. Zatinda kana amba weka. Lakini kuara manya ni vizuri ujue ya kwamba siku moja na wewe siku yako ikifika you go. Usifikirie ni kitu cha kawaida kushiriki matanga. Don't take it as a normal exercise. And you have to attend. No. Ekarango ikere binte ibine ndio lingo genda matanga. Nekerogo gane chisani. Naomba watu wane wabebe hizi vyombo haraka haraka ni wapange. Naomi wenda usimame huko. Naomi tembea na hiyo, usimame huko. Usika karibu na watu sana, social distance. Ujarogoroga. Katikati mwa kibanda, hiyo ingine na hiyo ingine, katikati obaligereri. We. Endoka hapa. Hapo. Ai tro jindo bwa dia bitasa to ai ke pagi yao. Stupatie ba. Uko ira ni tole. Kora nyaro to tikali tani me kusana bako tole. Nataka mtu mwingine. Hiyo uniform mwingine nataka. Leta mtu mwingine hapa. Watu wawili. I need 2 people. Mulisi nisaidie haraka. Minyokie hii na wenge reje ndokie kanisa hii. Isura ya na wenge kilikio kusangira. Mwingine? Wewe. Ile tangu rangali. Kuna bagi hapa. Wewe mama, kuja usimame hapa. Uangalie hapo. Tuliko suka. Position. Uje. Simama hapo. Lia senta mama ngeti. Ulige lulu. Nataka niombe tutoe rambirambi kwa ajili ya familia hii. Kiliora ganike korubuo ogekorega. Usira bantaba okuno kukolera okuya. Tukiomba kama ukoleta abwa sekerange na ukoleta. Mahali kiko karibu ndio utaweka. Na ndio tukira igombi ukage. Baba katika jina la Yesu. Mungu mkuu mwenye utukufu wote. Sifa na shukurani na utukufu ukurudie milele. Kwa kuwa unastahili, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Neema zako ni nyingi na fadhili zako ni nyingi sana. Leo hivi tumekuja kwa ajili ya kufariji familia hii baada ya kufiwa na nyanya na mama mzazi. Tunaomba ya kwamba tunapofanya matendo ya maombolezo, tunaomba usungumuze nasi, kwa kuwa walio hai tu ndio watafanya matoleo, lakini waliokufa hawana ijara, hawana nafasi. Tunaomba tukafanya hili jambo kwa ajili ya utukufu wa kimbingu.
ili tufariji familia hii. Tunaomba ututumie jinsi upendavyo kwa wakati huu. Tutakapotoa machozi haya yakawafariji kwa muda mfupi tu, hata kulipia viti pamoja na matenti hizi kwa ajili ya kuwazusha mzigo ulio ndani yao. Jina lako litukuzwe, na tunapofanya hivi tunaomba ya kwamba faraja zako zinazopita fahamu za kibinadamu zitoshe familia hii. Tusaidie katika huduma hii ya matoleo kwa jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Penena lio kaigobeka chisa ni javasta. Weka bwa soranga igabeka beka bwangu. Weka mahali utapata chombo kiko karibu, toa haraka. Njenga ile linalo nya kwa sababu kundorole. Na kumiri ngambona bandagwe akorengera linga igone kurukwa lenge. No kurukwa lenge. Asante sana. Wanapoleta mnawaambia shukrani. Naomba kibanda msimame muweke hapa tumalize haraka haraka ili nilete neno la Mungu kwa kifupi, tuombee familia then tufanye maziko kwa ajili ya haraka sana. Mbarikiwe sana. You see what is near then uweke. To nara naye to nara gotarua matanga baracha ora kweru bakore bikona biri kwage sete wasimegete ibesa ora riri bubi ora uno wa kwitaye torora igo to nara gotacha nerongoria matanga. It is biblical to come with the condolences chiokoboko ekiagara kare nerongori mwari kuburia bangina enyene marosati yobori. So to basa go pretend ogo pretend ngatu ati kendo bakora ogo pretend ogo pretend boso ndigere tiga yani muno mena iga ndigere tiga busaiga okumigenda lengi no ko bakora tiga go so mubate cheche nyinge sana mubate cheche sana mubate ngo sabanga naye bigo ikere tarolo sina bogo chakoligere ligo mo koligere li mo fani yani mo ndigere mo kumitinga nkike kwaleta mapema iga nkike ntungu buguli tule baracha amba buguli latoko toeni hapo eka abuga teba ngambi yama naye matebi ngambi yama ni sabe sini asukuru usekereze wagereji sabu chia karuna baizimiwa igana ekwaru akionsekia ngora sana amatanga alia na bakwandikirire tibu no meno torueti alia moisone torueti ukaliye limuna una terapia na lero goliye tibu no gato okumetingi ngokora actually no roche mbiyole roche na tokole 10 ke saba naona abwense boga ngambiki ke tiga basori tatu ke amatanga no ukorwa motigere family ikende family tuli kuri umubaro ocha njaya aba kile nimefurahi kwa sababu natolea bapasta bale kati yaito namba msimame mpigwe picha hapa. Wachungaji walio katikati yetu wote msimame mpigwe picha. Wachungaji wote mlio katikati yetu naomba msimame tupigwe picha pamoja ili nilete neno la Bwana. Nashukuru sana kwa wale ambao wametoa. Asante. Muweke pamoja hivi, wapatie wa mwaga hapo hivi alafu utaweka pande hivi. Asante sana kwa wale wametoa na asante kwa wale ambao hawakutoa. Sababu ya kutoa na kutotoa iko juu yako. Mchungaji karibu tupige picha pamoja hivi sababu na sisi tumekuja kuomboleza. Pastor Mayaba karibu sana. Naomba wachungaji mpunge mkono hivi ili nilete neno la Bwana. Barikiwe sana. Mungu awabariki. Nenda mkae. Tangazo la kwanza. Taliye rasi moru wale umane gukwa. Tangazo. Taliye rasi moru wale umane gukwa. Na wewe kumugima. Na wewe kuokuragira. Abande mbale mukagitinga abagukumba libara arwaririgika. No sirete. Na bogo kutabwati na waneke magi entaro. Si lazima uwe mgonjwa ndio ufariki. You can die kama buffalo. Na bogo kumno mugati uri giant. Otarware ti otakorore ti
utago chiri utabwati na nelirera, you can die. Hilo tangazo ni la maana sana, kwa maana kuna watu wanafikiri ya kwamba wanaokufa haraka ni wale wamegonjeka. You can die without being sick, and that means evangela makweli. Usifanye vitu kana kwamba utagoja ugonjeke, ulale hospitali, watu waje kukuona, watu wakuletee uji, wakupatie madawa, ndio you can die healthy. You can die healthy. Panto bakule kwa jinsa bakimma. Nande gani mbota matanga na betali kasi ni yane. My cousin who is in the US. Nyaruka yagenda lero iga. Akolile miaka 6. Asibare ngo hoteli, mahali walikuwa hoteli wakikula kidogo. Kukaingia na furugu kidogo tu. Katika hali ya kutoroka, unasoe gari ya Emelisa asili ya somo kile. Pet! Akuwe to igotete. Kiwa nakota tebiga. Anda kukwela ngumbu. You gonna die! Kaji nga kitari? She died kwa gari. Wana ayaganyuru warai. Ayaganyuru warai. Ganya yo chokoro. Wait. Unaweza kufa ukiwa na pesa mfukoni bila msaada. You can die when the pocket is full. Anna bogo koromo taka nonde wese. Na bogo kubwata abantu baragokonya. You can die where your people who can manage your sickness. Konde boga andalia. Muga konde urwari tesukari. Kako gaendie gari. Muga konde taikun gono monde tajiri bobe. Abali yete litiko rosenga kiriko riko. Kiningo igune ne taikun. Ubachiro esa. Kako gaendie gari kumbe sukari yakine ile kati. Nere wi korengi. Tajiri kana chinguru arusha ka sukari esa kali. Useme interesi ndani yali bagotea. One gari yete ne ga ti kurma ti muwa kero tu oni mondo chiete ka ti na bago cha kurigereria akanya mungwana ati bogete bamurabaye bari kabanya biashara banene Sudan ko ba ko yuso kule bare gutuguta kibasi kiri cyabo gana nani marakira manoti ya manga atari value. We had money. Nabo kwa utigera abantu kibezo mubuko bana nabo kwa abana baba bonse bibali kire cyo bisikinene. So you can die. Igota kwerorera abantu akogale kimiyoro mono nakenda tobwati mata chiri akule tata ndiro kweta kore nakenda tobwati. You can die while you are in health. Tangazo namba 2. Tarias mote omana na bugu kumugima munomogesi. Ogo kore myakele kebuyanga hakia ya na mabera itekapi amarwano usama hiyo. Unaweza kufariki ukiwa katika miaka unayohitajika. Death is not a respect of age. Ndio maana timu naona baka ewe bike wanaosa hiki kizazi chetu cha Alhamisi na kida cha Alhamisi, yani wako na 40s 35s below 50s. Wanapoangalia watu wa 85 wanasema hawa ndio wanastahili kufa.
tanga kingia ganye tu anangoja nini? Especially wawe na kitu wanachohitaji kwa familia na mzazi amekalia, especially plot. Kisi tunapenda plot, honestly. Sisi na mambo ya plot ututengani. Sasa wakati anahitaji plot na mzazi amekalia hataki kutoka, maombi yake kila siku ngia ganye tana ngoja nini huyu? Si angeenda kitambo tuanze. Si lazima uzeeke. Na Mungu kuna 32 years. Na Mungu kuna 20. Na Mungu kuna 40. You can die while you are strong and very young, energetic. Omontoga ekenyaroge osemeria na bokuraro mugima. Iyo bali abakete ko nakupimira bagaka matuko. Na bomoko genda mubati. You can go and live with them although they are old. Kaba wea. Na wana bakungu mbale banywa metu mechi bachu matatu. Bakanyora ngina byara arekero. Oba nero moibore to musacha. Lakini ene ntoto sana. Ekioma ya Japani pi. Yako na kusabanga Nyasaye. Kiumo ngina nanya oleta ichumbi pi. Kima etene chumbi yege sengero. Usine yechiombe. Hakuna kusabanga kakio yere anchande pi. Lakini tatako watevinga na wowo kwa otigenya kwa biarekero. Unaweza fariki ukaacha huyo mama jambasi kulingana na wewe. Your limit is not God's limit. Yogo korwa matanga yo mongino yo. Omanyanga ki to kala oganye tohote. Matingura ronda bantu bana mangane kanisa okumuuli nga kiga kanisa terigo to chiera ande ntoja. Ntogo kanisa nga yego chi ndo bashi tana ko to sabera. Otogoja. Koja tole, jera tole. Kwa maboli ga aktoire tiegeka. Kara tebi chingo ndie ijire kanisa jera ale onjuka. Kwa ndibeli Yesu ali angana ate yomogeni. Tangazo namba 3. Physical death is not the only problem in this world. Kifo cha mwili huu sio shida peke yake dunia hii. Undana rote banga tusaba makuli atene lakini ando chionjole sitana na ataka kubuli. Lakini achio ya konya. Ngwaye ngonya ali mugambi. Ngwaji kwanya rosi konya ya asali kilili kwanya le kalitanga. Na tusaba kongo rustivest. Na tusaba Tomo itramate. Mata ndo bali bako sabaka baruka. Kuna watu womba wakitapika. Wanalia kitu inabaki tu ni kulia damu. Hata tukiomba, tukiinua mikono na miguu. Mauti yako ama kwenu hali. Kwa nini? Adamu alipokosa alipewa mauti. Na mauti yeyote anayetoka kwa Adamu, mauti unayabeba. Waimbaji wanasema tunatembea tukiwa marehemu. Igota kuri ile bantu bade bakwete kwa kalanga ayenege tondo ke gotara ego tukolitara ikakero kane ke bekunza. So physical death is not the only fear. Politics is a game to fear. It's there. Dirty politics is something to fear also. Education system shaken is also another thing to fear. Omo kebao. Ogende. Corruption. Ufisadi. Ebino ndo ko iro kya wetane makweli. Ekiera bigo kole kasense y'abantu bali moyo. Bakweteka. So ekerto korora. Omonta akule ndo gange kina kiyoke ke kongo pie kerorose. Tengo kana bana banyasa. No nyino mokungu okonyirira lioma na nyumba lioma na konyino monyiriro tali gosira. Mune ombweli ya marene. No
ni stress mwana umuntu kuyukake basta bakungumba romaete ago chingiro muse ojo wajo bakabaki wakingo kunali gosigaki Mwana ina stress Yosemora nyeraino Akungumba tata okaturi ni komana Tanta kasinini ga uchingira Eumundi ego chingira mano Mbotu kwa sema wazo Pakumu subuga ngankubuka ningende kode tayo Okungu mwanalio mane mkwara teba Akogero musacha na achikomenyeroro Komo mukungu okonyirira asorio man Okuingonya guka Tana kora kia Umontarako na barakambala tana kora mukungu sina kora kendi kia Nere ni stress Nei nero nkansa Nonyana abana bakuchanditi Nonyana abana bakuchanditi utalikuranyo hata watoto wanaokusumbua ambao ulali kila siku kwa polisi, kila siku barabarani, kila siku vita, kila siku sigara, kila siku nyasore na bara una wabange kansa era koli. So muba so kama kweli yo kayo koraro muberoyo. Kwanza muberoyo ne sike by the way. Obaga kimoyu anjete koyo tona. Ha kimosipendi time yuga. Tikachibesa chikale kogendo. Mheshimiwa ninasema watu wanajipenda. Vile vile nasema penda jirani yako vile. Unajipenda. Kwa sababu you love others as you. Watu wanajipenda Abasaja, men who are here. Women are expensive to maintain. Women are very exorbitant. Ridiculous. Dangerous. Men are not expensive. For them, for women, men are very cheap. Ekiano no mukungu mugende komo kuriye yanga. Emoko uta the only day kuriye yanga ye muyuka. Ako anashika yeye anasema hapana. Anashika anasema hapana. Yani bono na mero yuka tu kulihinda ndaga. Kenda ndo banyora asabale saloon. Kenda banyora tora tu kile mukungu ero siringo kale siringi mbili. Ove. Ago ikaranzo ikesa ru ago ika. Tabu ati haraka. Ago te banga Antone ngora. Ko chontone. Masachere 20 pop. Shilingi wewe umenyolewa umeenda, lakini mwanamke atakaa siku nzima. Yani wanawake wanamzunguka the other side. Akuru wangu nyepera kinimbo yale. Women are expensive. Unaona tu alo mukungu anjete tu kigokobwa. Hey! Anya alo mukungu anjete tu kigokobwa ye. Wewe ate stress mo. Kiagera korosi weekly. Okuna kota banga nonyero jimnere. Etu kiene ya bakungu. Igone yechi barazire. Yasa to konya siri sabuga. So physical death is not the only one. I'm just reminding you before I read the scripture. Last, as a part you, it is not a must that you live today to see others die. Everything is by the grace of God. Amangana wansipina ubuya bwangu? Wanyasa. Muna mwacha. Toba zao nga ne rasma kuare koma moyo na ayo ikere. No. Obuya bwa Nyasaye mateli yako tabanga obuya bwa Nyasaye no wansumono obuya bwa Nyasaye no wansumono
obuya wanyasa no wansimono obuya wanyasa muna tulkarazi teiga ono obuya wanyasa. Hallelujah. Mwanya no koruga moikeka inki taliye gari taliye pikipiki no taliye singi chukwacha kule na afya no. Neema ya Bwana inatosha. Kole buo kola se omenye tasura ndosi lakini utakora kende kia kwa rere na Nyasaye ngana ke yende kinge hiyo haina gharama kumshukuru Mungu, kusema asante Mungu, shukurani kwa yale makubwa umetenda. That is very important. Pia kuvuka mnibali mu pangwana kuvuka mnibali mu uragende Petro muka ino saitani umuyama teresi kucha isiko harakini nyomba wili echapi. Iwa hata kazi ambayo tunafanya katika ulimwengu huu kuna wakati itafika mwisho. Work will reach the end but God shall remain. Anjere ndu chisababu chiko gara abantu wako ndio sabere family. Mtu anaweza kufa kwa ajili ya mambo yafuatayo. Kifo kiko, sitaki nieleze kifo ni nini. Maana kila mtu anajua kifo ngokungoro. We don't need so many explanations of that. And I want to tell you that death is there. Na itaongezeka buno murandi uliateba kifo kitakuwa wengi, tutapoteza wake zetu, tutapoteza mama zetu. Oyo tenene ga asiriti mama mwabo 25 years. Enje na bonga nyetenga kali tukeli mondike. Ndole mata onye ya chorete buyo, mata onye chorete mune bali motakayo. Matonye network ya musirete kuchimuino akarengera lieni boyoka na abana akakwero tayo lakini onye ochorete kama alichagua Yesu niko na hamu tato mendo the same and many more. Most of you here could be orphans, either partial or full. We long that one day a day is coming when death shall come to an end. Tukuna kusabanga Nyasaye tokonya litukelimo na intutororane na abantu baitu barali the family take God's word. Taketembale mie family mana kusomeka ndokera. Somere kitabu hikyo kia Isaya 25 fungu lake la 9. Mko na mikrofoni nyingine? Umaskini mbaya sana hii. Asali tukelio mbatereiga oyonere Nyasaye ito oyonere twakaganyire anyare gututuria itukelio matera bandu baratera hakikari mu Nyasaye twarosire tumekungoja sana. 26 verse 19 Teba na bata imutu bole jibu kumwezi tiako na antayem abantu baino bakwete mpale moyo naende emerere ya bakwete neboke inwa moya samaro wa imiri ogini tebe poka motere no mogoko. Hallelujah. Litukongoja bigera hiyo litukongoja lile ochuko sana Ufunuo 21 fungu la kwanza mpaka la 4 ego tebanga mariga tagakoroki ebirero ende ebikuro ende omoichano maana yote yatakuwa mapya, ya zamani yamepotea. Bwana asifiwe. Litukongoja lile a day is coming, siku inakuja, lakini asebono litaracha kurarira kurarira muri na nende toko batana na kina ateria abantu nilikwambia mahali fulani ande na badaise district yana ndoto toko ke chinkwana lakini onye kubwata batabu kwana ayekana koros chinotes tocho irole kiagera abantu ngoja kukubale pakondete yote kukwana nchukwana chinotes chiao watu wanakufa
Lakini abatanga don't be scared about death. Kwanza kara omo hivi. Hivi koro mabubi. Sin is more dangerous than death. Because the wages of sin is what's death. Your family, a day is coming. You mwalimu Karasta. Oh, thank you very much. Take heart. One day, something is going to happen. Mama will come. Kiano mwegen. Lakini ndio kwa tavinga bantu ba kule bara baby. Mbali ko chikoboka tofenge. Kiana mtoko bara. Bantu ba kuro bago kwa bara banyamesira. Poterea mbali. Bantu ba kuneli tina. Poterea. Bantu ba kwa bara pi. Au kuneke nyusa ke ma emioro. Eke ma. Atare mili. Na cheat. Aki na cheat. Bantu ba kunenda Mungu. Nilibero. Hao watu watafufuka kwa ajili ya utukufu, watafufuka kwa ajili ya hukumu, na watapokea mauti ya pili. Mbabuki wasokora Yesu, Ufunuo 1:7. Liye lingoja la samale na kile liso paka bali ngaba mochi. They will see him and they will die again, waiting for judgment. Aje menya buno menya tego sauri yako. Chora sagaya. Death will be swallowed only for those who believed the conqueror of death. Sababu chiko gara bantu bako na mbeyemo is sin. Emibe. Igo monto na bala kwa senge nchebibe. Why? Tumugoli tumuberi bwibibe. Omubero oyo, huu mwili ni wa dhambi. Huu mwili hata ukiufika vizuri, huu mwili hata ukidunga sindano zote, huu mwili hata ukipatia chapati peke yake, huu mwili ni mwili wa dhambi. Na kiyo karato kuruara. Na kiyo karato kwegosa. Na kiyo karato wate mechando. Omubero oyo, no netabuki. No reabuki. Kwanza buno unorete mono, ne stress ire mono. Kwanza moramanya, unoriete mono, una makonda kwego kimanagara wako. Te bigger you are. Yote akora achaja ngakinga kimuriga, mwanya muriete, akimuriga. Baro tari kuri. Mbucha rituko koira. Tari obonoru, makonda tari koigu kwanza mubero mone tunora kuri. Friends, people can die because of sin. Warumi 6:23 inasema, Warumi 3:20. Soma. Engeli na makweli tijarego. Wanda kumaliza. Musara, the wages of sin. Unaona koribibe naenda wale meteko bikora na uko na ujasiri na una wasiwasi obango utinete tolikora na mbobe utinete pi yana bako ente yakina byo no waro ryuka yana uko hapo tu ukuburunge gogora tindoji yogora tindoji mbuyande mbobole yaja tikagatu asaki temo tomane yakwe ngambira unomia metigo. But what? You are benumbed. You are now spiritual and sensitive. You don't realize the wages of sin is death. You are a montago. And a sinner is the one who will die. Death, you know what I'm a queria, I'm a Bernard, I'm a queria, Karen, a Karengo, Chare, Mintevi, the Rombo, of Village, death, go chiri. Mata kardo kwa na makweli ya abantu echineji toro makweli ngochale baada ya kifo Waibrania 9 baada ya kifo hukumu yeye vina wao litomondo Ezekiel 18 fungu lile la 24 ngakeo teba mwaso mabwango usunoma dinango gani ewo teba soma wa ewa tebe ngomo nyabibene hero urakwe homa koendo munyaboronge kara tigo boronge bwaye amanya
bibi naenda age Nyasaye ama ba ya okora na ari muyo buri ya oboronge bori akorete bwonzi konya akorire mboko inyorwa goikakwe ekiagera tabeto mweje nuntegerera bana banyasaye ngera segenteke abantu mbali balinga abakirisito balinga abaya, they were very good Christians. Watu walikuwa wazuri, watu ambao ni wapole, watu waliojaa Yesu, watu waliojaa Roho Mtakatifu, watu wa matendo masafi, lakini bagaikagati timetia sobo ngondi bwa ruete bakaba emekora bagaka pio box bakaira na bakatike kanisa ekere Yesu agoje ama yari wakorete tari gokonya oso asoboruote asoma nena gochira aikere kerikwari no gwaka ni rumusara bali yako nyora mugono na bwako musara. Mungu atalipa watu hapo vile amewapata. So mtu anaweza kufa kwa ajili ya dhambi. Mimi ninaomba mkutano mtu asifariki kwa ajili ya dhambi. Haleluya. Ondeta kwa senge njebibe Yesu twakaneire sira yebibe. Haleluya. Otwakaneire angeribe laki elimbi libi mutaraza migigi yachire abagarati 5:19 kumura abanganga mwatuwire bwangu anya mma itichi mukutobaire college yoso emuzuku yoko soma 5:19 abagarati more ngora sana nata teko baji kora kinti dojinga ninjimbo hai hego teba sukagota minyokagota soma ngenjo chebibe nigokore maiso marore nakora kwa no botomani eubi obarogi obobisa eriomana libero ogweakanana emoko oboiti ogotinda chigosari chimbe na manganande bunayo eina eme kono yebibe igonya kwanya oreke noro lokwete ye munanande ogiyanjitiga na vile unapenda hiyo, you die. Sin kills. Sin kills. Koko na konyo. Boire. Manyanga makweli njerara singi njebe biao. Timbu adinsa. Au, angana bate mwagano wa mondondo kwe. Yamate, koko na koiwa tikiro chala atake tundubari. Ngogwore. Isameka ni chao inye. Isameka. Tiako na chikiru chao boraka. Tika. Eki amuno kubike kiyo yomu boraka ne ntakana kuchinda iga. As Alisa. Straight. Alisa straight. Ina Alisa. Pressure. Isukari. Ege ndo yakawe. Ege wachi mbele chai kire. Ayu ikomenenya ibumba bitano ngakyata obo ntoniga bare irama tukaye domo bawebetiye yaye nyasao yechikire naende kwa mubekere chimbebe atanyare wetania abwara makuri inamaya chimbebe cyawo cyayikire onya chigo goikira kwa bwate tubukimana ngoko igokoromanga baganye orusyo muno Toriko bega bogma. Chindere chako laki. Echago ikere tayayo mobe. Oya chindere chako ikere ote nene tu ngoroma. Hekenya marondeke. Oto chaete na bochacha. Abo no go chira. Na wono roje trako na antoria sogo toria bando. Embe. Awaraya sabi yamae chimbe chiaya ndichiko cha kubutoka mipaka yako numanye tege ngora umate kare chimbe chiaya kubutoka onya toma etrine ngiyo koro ore kabire etabiye yo bwa toro era kubutokere etabiye ye no bega yani tiya abaranya una bande nako tiya kubutokera chiko yani chimbe chiko kubutokere yo ka guri akiga karo kama muko kakina kioro taka
abande chiko babutukira omora ulia sa kuchanjuma yako na kuchanjuma kuika na otogo kuwa ikomaso mwana mesia keke bono bad manners kwenye tuko maetu na mondo muyore ndata ko tebanga makweli na bawo konyora agere chimbele chao cha koreki ama sabana naya chimbele chao chiko kane chiane chitanyore ndasaga ya haleluya chinyora sengwe ko kya bantu bako ko nga this is great kaki egere okonyo egere chimbele chao chiko mutoko tebangete igugo kumne bunda nyamache ya terete sasa na kuanje wakati unapoishi ulimwengu huu mipaka yako ikifika ifike ukiwa katika hali safi abantu bakurumuga no muya ripoti gani itatolewa wakati mipaka yako itakapokatika nkitora likaso mugano na agenda matanga ndanga tatu ikintu gikurunga historia ya religion yakuna tabuga ati churchless godless pipiricless nothing prayerless pastorless churchless kakite bali mwaki kakitoka bali munda kakitoka ngabana kama yani ngakitoka yani ngazini madenje kuna achile program ga nikifikia program ninaangalia theology part school marriage ekiko kanyakere next religion bana kena konyolere marriage sickness nchikoganya churchless lakini ateba iga kamoranje onye koreke omekia barebi kana kubanga barebi bamino bache kutenelo muroberi hone spingo tikati yako sorry tiyeke omekia oge koeni na endo morebi abarande na tura agende bushakaki onye koromorogi kana wotelia bantu bamina barogi bamino ngokwa ombere chairman naye ombere umuliki naye wiyo ndandeli kake ikiagera kicholi nkibono togo nkitogo sore kiombe kino moro kake ngoma cheki toe ninataka niseme hivyo ya kwamba kama una kikundi cha kuhuzika andamana na kikundi chako maana tunakuachokosa wakoleki aonge kama nobo siwoleke chako moria matanga nganya haleluya hama wakonyane kile kerebero yakobere kiombe no tenda bulu sengera chairman ya barogi ya se location chairman ya nauliza juu ya chairman wa wachawi kwa location okay, secretaria Barebi. Secretaria Barebi. Oma MCA we wodi. Ndo jeke akimo kasokere. Ekemo kasokere. Omorisia maneno kia meeting. Eke na yale ke omokola. Oreke omokola. Pako reke omegia sara. Goto chandore. Todo chabano toko Miguel toma Miguel bosa. Toma chandete. Na sabire ko chakerero nyike ombe kikero. Kebwa registration. Wali motora register. Omuntu nabago kwa egero chimbere cha koriki. Chairire. Yendo ya kabera somo elio. Kewa. Omo emisia watabanga motari wanje mocho ini kiaye. Ekiara ngo chari mubaso. Enamba ya gatatu omurani sana na ibere ebumbo byaye 16 nakore. Esababu endera agere omontakwe. Injokwa nekiga. Toba isako moronge goetania. Osoko mongaini goetania. Na seki okweitaya omonyene. Toba isako ba 17 toba isako ba omobe goetania. Wose toba isako ba omoriri. Na seki oganeti gokwa engaki yawe etaraika. Egaki.
uri Kimanyi Onjomi Ondoche Onsase na Omeza kile ndo naye kile ngwa mume kwa tori wona mume ejiro mume de kyale ndo kamsale etunwali namanya mama de marwali Don't be too wise. Tobo muge mono. Tobo mungaini mono kubwa bande. Ekiagera gora basa kuchaka kuburabura. Abantu mbarako bo mungaini kubu muberoye. Abantu mbarako bo mungaini kubu kinyorukiaje. No mungaini mine tali bo sukuru. Yande sukuru osome. Lakini yo mungaini mborora tumi boro buoge boro boliri. Nande na gikwani tigendikia sekete. Nkaumera ega tu gwete taoni abantu mbare onyara bakora. Partnership. Panto ichira mun mongona ya. Ayo masinda nara okaita masinda nani. Yo kunywa soda. Nani yako tayari hapa? Nani hapa sitaba nani sababu akuje hapa anywe koki madiaba 2 kwa sekunde 12. Madiaba koki elimu hapo. Nani? Ngarata. Wanaume wawili wakasonga mbele namna hii. They were gigantic like me. Wakaambiwa napewa soda, wewe ndio unafungua, isimwagike sekunde 12, soda 2 ya madiaba. Okuma tena kwa bomo ngai ni goetani. Mata aiba no muoga se kenyoro, ano muoga se chiyo. Ondeta yo goikere. Mwaisimi go minta banta bakabwata. Ready? Kengere kabo. Mate ni watali uro. Koki kuna buff. You are not care koki kuna buff unless you are an expert. So don't be too wise. By the way, kama ujui, koki kuna caffeine nyingi. And the caffeine is not good for consumption. Bali mwanje takoki, paro chata mabebe. Oro imarwa inonora twara bakong. Your pancreas will not survive. Awanere wansa kurusia refreshment. Unako raika agaka sebuna po. Akaruka manyinga ngatwa. The boy died there. Abantu bakatamana uchibona njengarare mangati andara lesucha. Agakunga naiga and the story of Simeon Makonde ended there. Ingi kiamo ita Tariye soda obo ngaini Obo oge mwaye Kemanyi Ondoche Oromanyete Tiga weko mwoge mono Gokora bantu bakiriti na ekara kiri upi merensemu. Hallelujah. Ite como mwoge mono nga kenenge to manyete Tiga Iga Inkyowe kono mwoge mono Okwa matukata koraki Bantumbara muraku before your days because you're too wise. So wise than Nenda pole pole. Kwa hivyo siasa ile babo mheshimiwa wako mnyoka bogeka. Nyatoma nyeti siasa. Toraba mungaini. Kila nyombole tero chumbi yae. Kako mwoge na otore. Mara kubweka. Otore. Onda tayeseye. Gwa kuri bako mnyoka etani mino. Owa kubake siro liye koirete korwo. Ako moga ko chire go sibe mobe. Akora baso. Mara bere yendonta ke to mwesimi to china na taka ko ni ko kubekera ndo tikon very soon. Ke ndonta ke tekera abantu ba kwa nyorera abantu ba goterra kwara teni kwa boli gambia moli mwantenga ire buya. Ngotengera mura basacha bai. Aibuna kwa bakuri pona kwa misiri pe mari ko ndikere bona. Etansielio o kumbera musetata.
Gakuru kureketa mate omusominto. Omusominto. Oise gokora igori tukeri omusegara akore bintata na gokora gake. Oya tata mukuyunga mugeka. Okomakanda kama no bitete tuyitikeni. Smile mna kwa smile ya sikwalenge. Haleluya. Ona. Ngokura matuka ataraika. Tiga komo mungaini mono. Koko endekerera banyine baitu wakati unaendekerero yukwani mwana rahera buno monto takoragera bunengurui. Mabongi. Okuri ukage nkwana korora. Bangina aba muraba ikanisa kimukunyunchuri yonsi. Hani kaki munkura kaki. Kutoina makabeza. Manda shuku mchama kiki nguku. Kaki. Eguti nkiku. Ana banya sai bunyamara yake. Tiga komo mungaini mona na maite koragero wateka. No utachie tingorekerero gusu wateka. Utakiteya machani, utakiteya maemba, utakiteya koko, utakiteya soda matiaba, utakiteya fata. Yani ga choice ya rosiri ba ke nervo utakite. Takaliye ke enda naye mogaki. Ingo itulinda. Bale ga ko sabanga amba bangai ni ko tanya kerengo ba kwa munanti. Yendo kyamo elio somele. Kiragero monta kunanjete no kwera ukarakinekia. Eketabu ya Isaya 57 kevunga kama na Biblia inasema omonto manyano boronge. Saka buya. Omonto manyano boronge ni gago sira gosago kwa. Bantu mbali wote barengari mone kero omuntu machenu arari bantu mbali kuira story nyingi mwabantu ambata yabiga egendo ngere kiaba moisonde ngarambo benande tigante bega mane goche kibaba kanyia kiria macha spirit yo gusamba abantu kubagosire ni spirit ya shetani nabo mubipi Tuesona ni asawo sambo muntu. Toba isa koire kiara asokweruze liege siomba. Inya sao watege siomba. Aya komo ntaka wazari wako mwako mwite muando wa kuchia serikali. Kera morusio ekina na serikali wate. Lakini aye toba isa either ostonio monta magena to death. Ye mwana kimbo tiganche ngiria sanga tigamba tebi gintu kirikiri kibe unege siomba kia manyinga ego yekobwat chindirinye inye soma ekigiacha ira na kingo gote egetabu kyumo chakano kiandaike egiacha ekebungo kiacha nataki ekiagaran kianguna Karena yung abantu bali basamba gusinga itingoma ama ita no magani ndi tinda manyo mwesi migo boy 94 soma Korende kimoja chinyama chire nobo moyo. Ngento yaye chire na manyinga ime yawe. Sano. Amaena manyinga. Wobo gimabwaino. Ninya kani kurwa sango. Ase kurwa ki. Kurwa ase ngiti mo ita. Ose? Ninya kani. Nakanui. Obo gimamo montoyo. To waisa. Weso yaso oito monto. Ekiagara nyasai. Tarikumariro yogosire. Aya kwa muita. Naya wate bare nyasai na yotongete. Igolono kweli bagari nyasai. Igate banga nagania manyinga yo muntu ikorwa sore. Igoiwa mo chikogenderera gosegetanga abairi samba. Abarogi choma. Aba muna moko gendera yo mo affect okunganya.
20 fungu la 4. Teto maguna mwafe nani mbuyoke manye kowe gogochera kwaremereri. Soma akimwagenda bwangu yani ukora ngabu kuteria inopi. Yako teba? Toba sawe kono mubwekano. Wogo sasimwa. Oge tondo kende yos. Osense. Kenderera. Botasa mache. Tosa sima gosego kolera. Ekorire. Ekiagera njenije nyasao. Nyasao mwe isabi. Ese point here. Ese njenje la mabaya baibori. Nigongo abana gesuro goike kiare giagatato na egiakane. Abuba ngechete. Alafu korene nigongo korene nigongo boro kyo bwanjani bwane botari kwera. Tigera igo. Egesiomba kia Nyasaye akane tebuku. Onye naye waito omuntu omwano amanyi ngali gakoenda sale direct naenda agenda somo chukuru nanda agenda omo chukuru ri naenda omanya unakuru asomo chukuru agoika somo chukuru ri nere mubarire binne noyi mubarire binne bona na babantu babo bwata amanyi ngali egesumba lyoka paka muere. Kimweli usirige siumba. Nande gabasta. Ngoko gachi. Ligo gongeta. Yanonzoera. Isibuechera bakenda. Chingoli. Lakini muno uwe asoana ni aseki na kiane. Talinje waita. Egesa kukiao kwa kumbura yonse. Bangana ina asabi ngagende buya. Agende buya. Kente ngiri gosegeta bayi batoke kenyoro. Kente ngiri gosegeta bayi batoke kenyoro. Kente ngiri gosegeta bayi bisiya batoke kenyoro. Yoke gosegeta nga oyo wakane bibe inyasai. Na ende ingwatebi omuntu gatukiro kubachana. Ligari amangana mange. Rangerania women ministry prayer day. Wangina bose kenyoro. Twanyare kire. Tomera negati keri yakemeti. Okay, weka maruza. Nyasaye. Nyasaye. Tuatade kire. Oboyi mechingoko. Ntoko nyara. Toko nyere. Liga togo yaso yasenda mamu toito mundo. Liga togo ito mundo Nyasaye. Liga togo ito mundo. Asa byoko yake kononya ta honjuka. Aware. Awasa bibamu abo. Awasa banyamisira bamu abo. Awasa baroki bamu abo. Nyasaye tali kuri omena. Wakaira neliyo. Okola musire tinyasa twasabeire byabaire baba ndo abantu barenga babisa batatu kutolikine esumu mbaje te bakateba mate na tatu kwete matatu ina changa tigana onjoka kera tuamusabire te puno ukimwombea adui Mungu ataleta nguvu atabadilika kama hatabadilika atapatwa na maafa yake kivyake lakini wewe hautahusika. Haleluya. Ayeto utwara kema parenga babo sabanya sao tokonye na intwe ekero tora somo ko bwenze intwe soya segesiomba botene naso gusaba sabere kale chimbe bechao chiko kane chiane chinyore ninda ta good place. Simama tuombe. Naomba yakome mipaka yako ikifika usipatikane katika maafa maana ghadhabu ya dhambi ni mauti. Naomba siku zako zitakapokaribia utamanya bako gutindika tukumanya barari membera yao tukumanya bara atendia matanga lakini kiliwa koleta asoboruoti yekalikuwa sebitabu yekenyorio na biblia analekana hizikolie kina. Maombi yangu ni kwamba mnapotoka hapa mkiombea hii jamii na nyinyi mujiombee ili Mungu tabeba Nyasaye takueba ekiagara ribaga kwanya orakorera matanga buna yatari rasima obunobu ya Nyasaye barenga barasega tia ito batari guchikanisa bagotebanga na intu gekeke tiga tuna kolengera lyo soma na takonya mbanyora so gusaba aiba one mukiae ma tenya zao
ukwana ochikanisa kwanza kwerendete magega ugatiga wakorire myaka ibiri wakorire mwaka agatanga manene nkonyere gekeke chimbibi chiane nchinyora nkarase ngale mukima ukayo. Thank you very much. Nimeona mikono mingi sana ya saba seni to gukora litu asabire mondo lekando elinde makorero gusaba kwa bene tata nyasaye aseri taria Yesu buko bua twachira suswa to galinga mbia manasingi njogo toleka gwikira ne tema ya Yesu ya manaseri bawa tanyorere ko basama tanga yomongi na Beldina wetera soko menya kwayo tukwanire twamanyira makweli aronaro. And we usually don't fear death, but we fear the repercussions of death, of sin. Ebibena byebibepi. Twachira somo sangereka no yoto gusabanga kero gusene familia na kubainyora. Tunaomba na sisi Mungu wetu utukumbuke katika ufalme wako. Wengi wetu hatuja kuwa serious na mambo ya kimungu. Tunadharau mambo ya kiroho sana. Wengine hatuendi kanisani. Wengine tunaenda kanisani tukiwa na vituko na visanga vya ajabu. Wengine tumejificha kanisani na dhambi zetu na hatutaki kutoka. Hatutaki watu waingie na sisi hatuingii. Tunaomba msamaha wa kipekee Yesu, ili Bwana tusive katika dhambi. Namba 2, tunaomba ya kwamba siku zetu zikifika, mipaka yetu ikifika, Bwana tufikiwe na siku zetu tukiwa tumejiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Jambo lingine, tunaomba Mungu tusaidie tusije tukawa werevu sana na maisha haya, wajuaji sana, wanaoelewa zaidi ya kuliko wengine. Tunaomba Mungu uweze kutukanya, uturudishe chini, tupe unyenyekevu, tupe Bwana upole, kiasi na upendo, ili tukubali wengine jinsi walivyo. Tuenende katika njia zako takatifu. Katika maziko haya tunaomba asije mmoja katika mkutano huu akaondoka kwa majivuno yake, akaondoke kwa maringo yake na ubinafsi usio na maana, bali kila mmoja anyenyekee msalabani. Hapo tutapata ushindi. Naomba utusamee mkutano huu. Kuna watu walioinua mikono kwa sababu ya kurudi nyuma. Naomba Yesu wakumbuke kwa ufalme wako. Wape nguvu mpya, waanze imani, maana safari hii iko karibu kuisha. Mauti yatafika mwisho. Finally it will come to pass. Tutakapoondoka hapa, tupe neema za usafiri. Wanaoenda mbali kama wale wanaenda Nandi, tunawakabidhi mikononi mwako. Tunaomba utakatifu wako na damu yako iwafunike. Wanaoenda karibu na wengine mbali, magari, pikipiki na miguu, Yesu tunaomba wasingire. Naomba ubariki kanisa lako, na ubariki wote ambao wamejitolea kufanya kazi yako. Wale wengine ambao hawajakuja, tunaomba wapendezwe na neema yako, waje bila kushurutishwa, wamkubali Yesu. Yeyote asije akafa kule nje. Shetani anafurahia akiona wengi wakijifariji na kusema wako sawa kuliko kanisani. Naomba Yesu uwe pamoja nasi. Kipindi kimebaki ni kuombea jamii na kwenda kuzika. Naomba ushikilie anga kwa utukufu wa jina lako hadi tutakapomaliza programu hii. Na Mungu, tutakapoenda tukitawanyika, tunaomba utukutanishe ukipenda kwa mambo yaliyo ya busara na mambo ya utukufu wako. Jina lako litukuzwe, andamana na neno lako. Tunaomba utuondoe kwa kisasi chochote kile ambacho kinahusika katika maisha yetu. Utubariki, bariki watoto wetu, wajukuu wetu na vitukuu vyetu, ili Bwana kila mtu aenende kwa njia zako. Atakaye dharau neno hili, naomba mfundishe kwa upole akalielewa, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Kila mmoja aseme amen. Wananabaseni Karansa familia kuja ni wakabidhi mikononi mwa Bwana. Wazee, watu wa kanisa na wachungaji, kuja tubariki familia. Tukimaliza alafu tutatoka. Kime chando irago etanane chera sobo soba ono mosunte bora bubo sesenirie na Yeso koraboro reno buwa matemwa rorobora bubo kobara o bora buwa selubora rora
Yesu mosuntotame omwegene Yesu ngangara sore nonya yetu manyeti eguruwe chande tobogima bwao asense weka omusalaba busyo wao mwegene Yesu se chincheracho nsi robora ubokobara o borabu waserio boba omwegene Yesu ngangara sore. Kabla tujaenda ya tatu, naomba wote wanaohusika na hii jamii, kama ni mke wa mtu hapa, kama ni mtoto, kama ni mjukuu, ingia hapa. Tunaombea the whole family. Ni kipindi cha kuombewa, and this is a special time kuliko mahubiri kwanza. It's a time for your comfort. We want to pray for you that God may sustain you through this pandemic. Yo, kama unahusiana hapa, wewe ni mjukuu, wewe ni mtoto wa jamii, ninajua wazee wamesimama kule nyuma na viongozi wa kanisa. Yako tebane ro monane tuko kale. Nge wacha ko bacho. Chimbuche kwaro. Monda ku ko manonga ne ro monane. Karaga na ka bomole mereli. Enda pole pole. Familia hii ni kubwa. This is a big family. We thank God for them. And our prayer is that may God comfort you and console your hearts as you celebrate a life well lived. Ya mama mino anyagokoro. What I wish to tell you is that life is precious but for a moment. Wangapi pamoja nami kwa mkutano wanasema hii jamii tunaiombea, Mungu awape faraja na aweze kuwabariki. Naomba wazee wote na viongozi mje mpige laini hapa, kwa sababu nataka tuwabariki kwa mikono hivi. Please come this side. Leta sanitizer, taka mmoja wetu atatuombea. Taka karibu nayo hapo. Naomba mpige eleri hivi muangalie jamii. Leta wasabire. Hasta mayaba yutakuja tatuombea kwa niaba ya wengine. Anything that your mom, your grandmom taught you, kama kuna kitu chochote mlisoma kwa mama, kwa soso, naomba iwe sehemu yenu. Kende yonsi kia mwarochi baba amenyerete kia ke affectia magima y'abantu mukiegere mumwege ken familia zenu
bless the last day of Mama Valentina. She has left behind our children, grandchildren, relatives of all kinds, far and near. Heavenly Father, we thank you for the message that we have received from your man servant. How we pray this afternoon that your will may be done, so that the children and the grandchildren may accept this beautiful reality and adjust so that life can continue. Heavenly Father, as we go